Brazil, what is our so on the Yuri Brazil, Lady away. The Tomu Hima Brazil away. This sword was I want to be for this sword was now close more than now. Just my sacrifice. If the cat was a giant, as a mercy, what the movie become a soft what I did yet? What also? Now was I want to run past your own. What if you my hard loss? Near Akis or top of our weapon. Means I went here to a room. The short draws from Congo. Why you doing? Just still our one in the 80 country. And I was what immigration. Also for to anoint away. So for to go to what's now, this is for 2 years. Obeys. The wife is one for what phone would do what you know. Check yes, Moja do our tongue. Look up Kunta. Now, yes, Moja Cassia talk Cabin Biaton. Cabin Biaton. Aqua so look at yes, Moja. Name man Ghana that when it's better. If you give it you, when we saw with your Tamanka. What am I saying? Yes. Let's look to put decree. Can I put something in once? What is this? A Kawana shower road? I hang off. What was that road beginning a road? The more now, pre woman, meow, teachers and prophet Brewa. Or started chrono, one started to say, and I have profited someone. Yes, I will decree. This town started to say, put in the creton. Then a creton, any, then a creton. Said, yeah, drum, no quarter besuda. Yes, Baba went to you had transfer from young Quabitia Bonechi. And what poor Simon, the way you met us. Whether you like it or not, was a catao, and a catesiano, I don't know, Catapi, and no bad dress when you never on your bar, when you see it on your bar, when you're not on your bar. The Conosha shawls get one open them front, open them back, open them side, open them side. A garment, ornament say yes, Nakashi, and say yes, Nakashi, and say yes, Nakashi, my rasta, and the back quiet, they are some Sasa, but I saw them or so what I saw them over here, or catechism, or here, or Master to our year, or point of Inkokra, or one, and Christopher Lugumbati, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, who saw them a man from them was a day, and a drama you say, Pacha. This is for Manukasiana, and yes, a Bible mention, not a Bible, but come some dia, and yet is what poor Manukasia, and the brother you want to report yourself. And send when you pay vital, because you never pay vital, but I won't pass your good manager, but you get before some, and I did them or mine. What you was so slim, what you was some Muslim, what Manukasia, what for Maniscati, one is so, everyone will be paid. Then what do you like? Yes, repent. I am yes, I branch out, she will know. Obama, I am Quasia, they know the fluid. You are Bushium, ya. Now you catch us as someone who was a forget, and yes, why, or swap planted, a bit mad. They can't put us in the museum out. When this one to our listen to this one was our pastor Ganya day. Who is our prophet Ganya day? Now, so for a Pongu and what you done a day. Your message in a Johnny. Now, I didn't know from you, Radio. Namunya Messia, now 1 year to green. So for Nanka, it was one thing. And I'm putting them when I saw them. Yeah, and you become a much. I am as a frog. Oh, but yes, I bet yes, some apostle what my Mikas. I think in a Ghana, near Brenas, as you say. Narcissus and a Ghana pine. Number ponies are for Nantian, but when you follow, apart from hallelujah, hallelujah. Amen. It also near see you at trading for Yawasi. Amen. Obam money as super or the Adomiema and the Atuyasun Gemo. Adolfo Musum for Apostle Quadmine, and there's minimum dear shame. Ye bet you trading for Yawanasum. Yamo about in Samani, Yamvan Sempan. O Brankan Samaduka Tawiri Boyan Crompo trading upon ye. O Pam Kotoko Budget Sejebre. O Tibrekasa Shahin Kenyan Crompo to the Biampai. To my Cassier du Tankasier du Tamponwa. Was a word to Crocro du Hilikataban. Ye young Crompo to the Biampani. Minkwa Minyan Crompon. Asidewura nasi ansamo so ansame da wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwebu awoda akoyam o okofo bo okofo techi wafo akwaku bedi akoyi okofo temtechia wucha akotem cha akobramo Israel no merema mukufu yi Yehowa breye chem na yenkwaje akoframrai na yakotem techia ye da wabramo apiafo Amensi tata jijifo awodi anamo sisi ye jiji yentata onante fo nante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansententen fre sedako kwampresu numasu oje asuo kutwere asuo poma pontumfo a
Woje pokokwa ho de team tin ma Israel ade se dominant asase pese so twa ya ensuompan ka wona ase kontonkro wi awoda mansan ko mu yi okotokro kwafa wo kwatedwere okwafa wo kwatete de adin mu mpomama onyankrompo twediampo beni ono ani nyankrompo twediampo Yehowa Obaade soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sum bo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bomrane a ne di fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye fe wo tumfo kan kyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukwentumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nissi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twediampo Oboade. Oboade nyame kese Jehovah Shalom. Peace. Ya sumgi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yedo Oboade ase. Mpa. Ye monitew. Ene nsempa na ba wonchen. Debi ameka mesi asem no. Enkrante. Sekan. Etwa. Mi kuri twa me. Nti twa wa mabumfu. Koko pesekai, kope edru. Komia ukuru. State ya. No. Paudi o. Ye enwadru. Oboade mfa ngo sra me go so. Amen. Ene topic e ba no. We waso neti. Yeah. Topic na no odene. Si biere ni wa Ahinta Oboade. Wow. Say papa. Say boni o. Ahinta no. Wow. Aba, so wutie mi na mo adwenya sharp. Wo yesofo. Okotu adru. The Bible atoso. Ahinta Oboade yo. Nipa na ade asie no. But the creator ni onfansie. Debi da. Maame wofa okun achi. Nipa na ade asie no onfansie creator papa. Ubu yire. Afa yire achi. Atu na mombone. Baby wane nam nyina wage yo so obi hu. Ye, maame nka sikidi mfa nkyerɛ wo. Otwedi ampo ya wane what boss ro ba asase no. Okay. Hwɛ, udwane na wo hyɛ na se. Wow. Udwane na wo hyɛ na se. Di na topic na ba no. Watie nsɛmpa tie de ayɛ kɛse ne wa wo kwa asɔre. E ma so bobi na da o. Enka so betra asɔre de ma bom braba ne mi wanya nkwa. Dabi. Ya kwa asɔre sesan ya dwene. But what Kristo ho na wujimi mo. Why didn't you sharp and so Papa. Kind the book of Proverbs chapter 4 verse 13. Okay. Proverbs 4. Proverbs chapter 4. Verse 13 no. Into Oboade asem. Was it son church no mu den church nsampa na me de ma wo no. So mu den asem no mu den Enyam. Me nya asem no mu o. Kura asem no fasie. Enu ni wo nkwa. Eye wo nkwa da achi wo di be yi ho ano. Ntu saka wa gana wo nyimi. Okay. Ati udwane nyankopɔ hye na se. Yeah. The topic ni say bibiere ni wa Ahinta Oboade. Wow. Creator ni hunu ba biara. Etienkan kyerɛ me sɛ bɔne na wo ayesie no obi huni ubu oman no kwasea ompɛ so oban bɛfa no to bɛfra eniyema bia wo ye no ɛsɛ oman we daakye wo ye ni sumase nto obi huni onyankopɔ di wa hunu to ɔse ni memebɔ kokose dia wo ye na wo se Ahinta no woni ti biere ni wa Ahinta creator no de bida wa hunu. Say ye papa na we ya wahunu odi ho akatua be ma oh yes say ye boni so na wudi ya wahunu odi ho akatua be ma wo wanyim ukoyi agu ofu say ye secret enye secret o creator na ni wahunu yes so wutie me mo adwenya sharp enu anu TV no and try enu one stress we TV enu anu radio no Oboade eva ne sanka amen ti asem no na wo yo ho aduro de be hwa akola na wo kotu na guo no pese bisa akwase wo so wo miensa wo nine wonim kwa anda achi yesu obi ni mo brempo ahya se wunte da on onam wo wunim ni da achi o ene na wuni sane na achi ne na wuni se bia nda so bi ni ho wunim ni da achi me catch you you very careful nkwala nine na wo so wa wo bi nka won no tie me ye me nka se kwa wa dodo na tie me ye nyinsa na bade a de wa ba no unimu no yeah why do you say bia be kom na busuam gifo mu na okoku no keso ha manim kenu mu ti no abusuam gifo na okoku no why do you say phone ye papa hwe phone ye papa unim kanzo ne gu osa no mo ase wo de unimu am wadwenya sharp Oboade eva ne senka amen it in the Bible need 2
example since Sempana ba winchen kra promise for What's on church mo ni enyamu menya asam no what's kura asam no na eno ni wo nkwa na edan na ye wo nkwa the book of Hebrews chapter 4 verses number 13 Hebrews chapter 4 Hebrews 4:13 verse number 13 Bible nkasa eni abodie biara adie ba ko eso di passion enso ni say onyo pass abodie biara wasase we so ene die wonanim bibie ni wahinta otwadi apoya adie nyina ho da ho adie nyina ho ya dan da ho eso abie o si bibia so adan e se wutie me na wo dan na wo so asi na wo se self contained Nyankopon fam de bomba ko oh really wo mani nti ana wo sa wo hye we friends ai wo hye bedroom ono aka ni na bom oma no mani hu bedroom ho okay oma ana wo ho Nyankopon aka ni na bom ni ma ka cho Nyankopon transparent wa nanim ohun ba biara eni abodie biara it was adie biara di ho a ene die nanim ene di wonanim ade nyina ho da ho adie nyina ho da ho eso abie o de ene ni wo asam nanim ene ni wo atam wonanim etu ni Nyankopon wo problem wo Nyankopon ni bombu ni pumi so be that one kan answer be kan yesu ene ni wadomre ene ni nkwaje ade na wodi ache nu a waje yo say nkwaje sam san nyama bi na wodi ache na fo say ene da nkwa be bra no san nyama you very careful twese Nyankopon asam Samu epeji Nyankopon hey wa Kristo ni obi apeteshiba oh say hunu nyansa akotro apeteshiba no say God is king apeteshiba so nyame ni hinsa ye dai to apeteshi unso Nyankopon we adi akotro apeteshiba no God is king apeteshiba je so nyame ni hinsa tonza oh no Oboade Vanessa Nka amen it was me ma warning yes say you very careful the book of Proverbs 53 Proverbs chapter 15 verse number 3 no Ahinta Oboade asem what's the ni wo man nyina wo post na ni adan e wo man nyina na wo miaye nyina sha bonifo ne ababafo was where adan wo sha bonifo ne ababafo wo pani wo biara ohwenfo abonifo na me say topic ni say yibire ni Ahinta Oboade papa o boni o ohunu nyina yes wow ti ze wutie me na nadwi na ye minister na I do say ubu o mane kwase a no problem yes wutie be sabro yo hene na so ubu o mane kwase a no problem yes eso ya manim we ye bukumai we ye driver and driver buka wo na na meji so bu driver be tie ma wi u station bi ni obi a hye manya driver no bebu ni se ko fiti shop so a fiti so a ready twa oh yes so ubuka wo na to so be prawo Oboade Vanessa Nka amen eti nyema bi wo nipa ya na dwe ne se obi nhunu ye no ana na Onyankopon twadi amponya wose me mra mede na di nkyerem na ntene baba wase di biere ni wa Ahinta creator no ja wo ye no wo papa abo papa bra ohun ana wo di boni so wo hunu enkase wo kwako di boni bi Onyankopon obi timi kasa dia ma ye du obi enim na ja wo ka che no ohunu nipa fam kura obi nim bibi oh ya waka che obi ai na de we wi won kwa na me ka che obi enim nye na obi ehunu so woni bibi kura me nka se mi nkyerɛ wa ya oboni die bi wo wiase oni pa dia ye nipa nkrofo bi nim ba wonim okay ai nkrofo bi nim ba to wonim se san nkrofo ni nim wonim se san nkrofo ni nim bone okay ya se bone nsuma no wonte wa okay bone nsuma no kura bededi wonim wa ho mo adwenya sharp wagi anya sharp no ani mouse na bebu akonta boni na so obiere nim no wankasa unim yes the first person only first person anim only first person wo hu ono ko ye na beka no kra okay yesi woni so mienu beka wo beka wom yesi woni so mienu eti boni a so obiere nim no wankasa anim sa woni oba bi twempra wo yire chi a dia ni so nim se ne boy ne ho ana wo so nim se wo ga ana so nim se wo so ga nipa mienu ahu ti enkan chem se gwedu obi enim wankasa nim yes wo de so wo tie hwe no mu tv no wonim ifa to ayemia wonim dia so obi ahu obi a wo hu ya wa yes ana ga no so an twempra so nim wow se korbo na wo kwa mu ye mienu na mo kwa mu mienu mu nim so ya krofo yes de okowia no so nim so abewia no nim so ya krofo wow nim so ya krofo wow ana do to so biansa o san nim kam ho e bonsam okay de osuma onu so nim etian trebe bi nkasa ade ama ye obi
onim. Okay. Pagi sa chiri kwan. Sa wa dwene keke. No ba di hu ni sa ade na wo si ahinta no. Wan pa wanu ho. Wa se boniface. Oba di amfa ne sanka. Amen. Wo mi adwene ni mo. The Bible ma warning. Yes. I with the book of Proverbs ni bi mu a 15:3 no. 15:3 Jeremiah chapter 20:24. Read the Bible. Was it ready ni wo me nyina? Wo post ni wo be biara. E sha bonifo. Wo hwa yinfo. Abonifo. Wo hwa bonifo. Eni ababafo. Eni wo hwa yinfo. Papafo. Enti nani ehunu ye nyina no. Wo hwa di obi ayo. Maami a wutem sabre. E de na odi ni padu ayo. Ochana pa. Obeti TV so. Radio station. Happy birthday to you. Obia so odi ni birthday. I don't have problem. Me need problem about birthday. What the 45 years. And then I give friends to be 45 non konta. Akonta be na di ko. Asemo. Sempa ni. Over transfer di 50 years. 50 years on konta wa no. Obaji wani. Jama nya papa. Won nya sharp. Yes. Ate. U 50 years no bebu wa konta. Say ye papa o. Say ye boni o. Bebu wa konta. Onyankopon hu de wo ye nyina. Ene ne wadom bre. Ne no nkwaje. Anadwi mi tufo awie mi tufo no pa mi tufo. Mi tufo say mo wani mra ho so. Na ye wo ye bia nu ahinta. Debi. Jeremiah 23. Jeremiah chapter 20:24. Verse 24. So be the hinta bia. First Peter chapter 3 verse 12. What is what be the no here hinta bia. Be the no ko hinta bia. Me hu ana. Awurade asem ni. So be the no ko hinta bia. Me hu ana. Jampo hu ana. Awurade asem ni. Ene gadam say, esega na asase. Esega na nsuo. Nkofo bi ti tachire. Nyankopɔ so hu nyina. Mo amu sensuo nya wa hum nyina wo abem na tachi wa hum wo your position party na wom na wo so wo tachi wa hum wo your hen na wo tachi to wa hum wo ya asame ma na tachi wa de wa hum tibi na mo sensuo no na mo nsam asase do tachi bia Nyankopɔ ni mu wo fa wo hinta baba ntin wa be kasa na akọ vusu afa ho adi obade amfa ne sanka wo mi adwiri ni mu no mo ni so ntaw and na dwi mi tufo so be the hinta bia me hu ana oso hu ana Awurade asem ni aba enye osoro ni asase Nyankopɔn se wosoro ena me sema ne ba ena ohema osoro we ba yo na ohema asase we ba yo ana betra so ana so di boni asie na de ona abo Debi obade amfa ne sanka no na abo obi na abo wonimu se de onimu phone no se de onimu phone no na otibi kwaso na otibi block obi no sa Nyankopɔn so nimu oba block one day what tewe proud what tewe be proud na ni wadom re se Bible no First Peter chapter 3 verse 12 no what said we say we are Proverbs chapter 20:27 Awurade ni wo wona watere so Nyankopɔn na ni yedan wo wona watere so ni wo wona yedan etere so hu ye no na ni di nani wo wona watere so obehira wom na so abua ma wade sre na so abia ma wona yedan won wade sre na kan Bible a na me yema hye me ama asofo tonto ne yema mangro okay na ko na so abia ma dan wona yedan wona watene Tababu ni ye wase Awurade ni wo wona watene so ni wo wona watene so na so abua ma won ade sre na so are ready so obetie wona watene da ensem it means that there's any hunya say o tonkuto okay ama obi asenya ko patie no enu kwanse o ton oyi mo obi asenya ko patie no enu kwanse o mo obi ko pada ho hia bi buafu ka dwene ho ye onyenko po me na quotation me na me tro read it again 3 verse 12 First Peter every say Awurade ni wo wona watene so Awurade na ni wo wona watene so na so abue ma won ade sre na so abue ma wona watene den ade sre ni ti so for preaching church member no won sua ahote na church member ni sua brabo kronkron na onyenko po sua no me say o ma baba Proverbs 15 preaching ma church member ni ansua holiness and sanctification na Nyankopɔn tie no dance o ba sa wo ye dan o to product bi ma no ye ka wo se won tie ase obu afu eti chese ye mako ye nkonda ba ba sam no enyem no print ye bi Nyankopɔn na so abia ma wona wotre no dan adesre de eti nyipa no ufu so ba bra konkro there's no need say o koto candle debi na paja debi koje bro mu nsuo debi there's no need so ko yo what to draw so for you achichi di achi eni nkwan se so for catch se bra no nya kwanchema na koto kwadu bra no fanya kwanchema Nyankopɔn say
Tio. Was a radiant what so? What 1 hour a day? What so? Nana swap in town. Debbie. O time the day of Phobia. Debbie da. No message. Oh, yes. Me tiny Ebi. The babonus man can. Me and my brother. Men young about the animals. We are back. Debbie. Debbie. And yet the word of God. Never upon Simin can tell Mabawa. Nini one hour. About Jerry. Jai, Abrante, Jerry, Jack Crono, about Jashawa, Jenny Saigo, Naja, who are be a Jai, Mate, Shata de Pa, yes, man, short skirt, Empire Nim, Debbie, and wine to Debbie, and open front, open back, open side, Debbie, man, yes, Adiano. Fausia Katesia. Oh, that's what. Yes, Shata the Cron, yes, Shata the Pa, yes, mention the feet, mention the phone, Debbie. And one wrong home, Debbie, and more the job, makeups. That one will paint Bible Cassa. No, Baba Conco was when you post the new Biribiaa. Topic can say, Biribiaa Nni Ahinta Oboade. Say, Papa, say, Bonio, and I'm a missing Papa when you go say. Nani wa 1 hour so. Nani wa 1 hour day. What so? Nani wa 1 hour so. Na so bua mo ngade sre. Na o se na so si ma 1 hour Baba Konkron. Na so ayedan. E bua ma 1 hour. What no ade sre. No se wa ade firi nchen. One man chese o pese o trabonim. Na onya breakthrough. Papa sha o ma. On this say trabonim na nya breakthrough. So for be mo trabonim na be nya breakthrough bia no. Oni ni fie nkonya. Na ka bo mu. Na no de ma wo dachi. Read the Bible. Mepato Proverbs chapter 15. Proverbs 15. Verse 29. Verse 29. Awurade ni abonefo ntam ware. When you pose woni abonefo ntam ye dai. Woni abonefo ntam wa adentia. Na atene ni fo pai body. Ni fo pai de. Otie. Bible Cassa. And be pastori. O pastori o. And no be raso dem. So for na kasa to wa yire. O mpre. Catch system wa yire. O mpre. Kwa masa to wa yire. O mpre. Konto fin kokora. Wa mo na no be ja catch so sanya breakthrough. Breakthrough say. Number mu breakthrough na saka na. Am abu fu mi o. Bible na me to Bible Cassa. What's a brother ni abonefo ntam wa. Pose woni abonefo ntam wa. Na atene fo pai body. Ni fo pai body. Otie. Eti baba mu koni etonton ni mama wo be janus we dia dance here. And Awurade bie promo bi. Shabraba wo ma se go pa breakthrough. Shabraba wo mo. Shabraba utimu. Me pa cho ye. Woni go po so dada o. You na be control. Say you go po sabi ube dia dance here. E sho ba dia ni monyam se. Ono aboa mo nya breakthrough wo be no aboa. Enya ni na be hye ni monyam o. Oso sensa. Oso sentro na wutwa. No ni pepe se ade na wo kan wo ti boni na wo de kaka sanse oba de avane sanka enti se wo tie mi na adua no pa wie ya e ma bu mfo me da na mu kaka utim na boni na wo di na chesu ase no ana me chesu nyako pa wa dey wo hu to ko just for them na so for sha wonkom se wo ma mi beguo na wo be kwa brochire na be si yie na wo enu ya wo sanse no keka kire wo no eye ni pani so asem no kaka wo de be mu afom wo read the book of Lamentation chapter 2 verse 14 was it atwani na ada ni so ade was it atwani den in ada ni so ade atwani den in ada ni so ade atwani na se na ada den any so ade hunu anyway different hu kira na different hu kira nyakopɔ pɛ so kire se enyima na onu ehu afa ho no enye na so fo ne kan nyima na ehu afa ho no nye na so fo ne ka kira ho wo de tie Bible wanyi wo mumu ya no so ogoni na Ahinta no wantini anka nkira wo aya atoansam a na mum atoansam a ebe mu wafom ene wo hu kira wo wasuma ya wo da ene wo aka kira wo no wo she minister jira so dem wonim me say wonim de afi suro ba say asam na ba wo nkan kan wonu TV na famu aba yes to America wasam no yes jani wo boni yes run for your life and then on kwaje yes and then on kwaje hwehwe ba de chi kwa tie Bible no won you boni so ankyira was atoni na da so de na da de be mu afom anyway different hu kira wo de nyakopɔ wanyi no ka kira wo wanyi wo mumu ya no so na so I say entertainment bi ya saw them and I'm catch us say and I way so called bang as a grobi no mudi anya no they want kan nya ni nyakopɔ ka o I trust someone Bible say Bible mention say I trust am ebe mu afom de be mu afom ene hu kira wo I know you should what mu afom but in mpie to adu say nyakopɔ hu bi afa ho no wan ka bone ne dia na you say dia wonam ni papa e do be continue akɔ adi bone no because what the bunny you can get 23 verse 11 read 23 verse 11 no. Paso. Get
Ahinta Oboade asem. Was the deep for you so for you na nkwansafo. Me am sure Bible no. Was the deep for you so for benya dan. Nkwansafo. Be yim nkwansa. Abusum dem nkwansa. Hey, isuma mu nkwansa. Bible na. Was nkwansafo. Why nkwansafo? Me fiampo. Was ya so dem. Na me hunu omami. Jimi sam no. Awurade asem ni. So dem no hunu jimi sam no. Awurade asem ni. Awurade asem ni. Enu dina mo kwan ba ye won say so kabi. Church members na so for no mo kwan ba ye sum kabi. Esum bedrumu. Ewiakete esum bedrumu. Yes. What is what esum bedru? Read the Bible. Wala so won ho. What if me akasa mo besusu beti na we. Na wa hwehwe ase. If me hwehwe ase. Ma hwehwe ase. Verse 13. Verse 13 no. Bible. Samaria di for no. Tio, o se Ghana difo. Me hunu kwasi asem. O se Samaria e Ghana so edifo mu ntie. O se owura so dem a, nyango poso otna ni hwedem a. Me hunu kwasi asem. O se ohunu asempa o. Nkwasi asem ngo a. Yes. Nkwasi asem ngo a. What the ball shankom. Na so fo gina, o de dia na shankom. Ni nyango papa so ache o se, nyini dim na nkrofo bi shankom. O mo de bosu mitimi shankom. E di obi bosu be kanse mi ache wa. Nyango po de ohunu na nyango bosu. Enyo no. Because on train with that. Satan on train with that. What if you on train with that? If you want to say something, was so them what that. Now because what the nurse for so for your number phone, January the 4th, so say when you call heaven, when your papa, a boom, network your papa, what network bank, network bank, how the friend Yankopon, network bank, now the friend Yankopon. Oh yeah, le papa. When you brew, kaka na toss. I don't know TV no. About the Vanessa. Amen. Dear Bible no. What's a different? Was it Ghana different? Who was your what the bar shankom? Different with the bar. Bosom the shankom. And the mammy mind from. Na ama why then? What from? They say you didn't go who no here day. Oh, to be diche no akofum. Be diche no akofum. Ubediache no akofum. Jerusalem different. Was it Ghana different dia? Me who judi dia. Who dia ba dia? Who judi dia. Our say was it dia be no wo. Our say so for Jim Crawford yerenom. Ni atromunante. Atromunante so for timi the bento ase obi yere. Hey, na consultation dia mo yani. Mo consulting Crawford bento a. Mo consulting Crawford. Bento mo consultation. Say na yes was Samai. Peter Samai. Philip was Samai. James was Samai. Now some Crawford one assessor. Huh? Na so for tibisha commercial draws on come. Now she pint brew but and Jimmy Samon kwa. E di dem hu ni. Di nyagopo wenye na mo hwe. Dabi. Di nyagopo ohun no ka nya na mo hwe no. Tie Bible. Verse 21. Tie Bible na. Eti ahwefuna dane moa. O se so wura so dem asofo ni bia dane dey. Moa. Wo mu se de ko pachiri kwa. Nya nya chi kwa no bisa o. Dabi. Over the bar commission. Ebe. O ti be bia dane moa. Moa kwa. Ebra ne mo hanu anu TV no. Tie Bible no. Was your tromunante. And I was sending money for Saturday. Asofo ni hye and the boy for Saturday. Asem no ka kire nya ni na woni pa no ho. Wa kan ni die bi a kire no. Ne die na ye di bebu na ten ma awura e ma bu mfumi yo na die ye ka kire won obi a wa yin segu last 3 months. So for ntimi anka jusu akum nipa. Dabi. But wa kana na o ye ba ifu a kire onya papa. Ati wo mfom so wantimi anka nche wantimi anka and wa ka na be yi a kire wo. Oh very good. Na so no wo je be mu afom eti ye ka na be yi asam kire wo na akwati say wo na onye na wo de wo ye na homa wo na wo ye onyago poso wo de no be si bibia no Ahinta Oboade o eti mpacho dwene ho ye na dwene wo ho ate wani mra ho so na gya nyin say go gya ntade fo shy na yase kaba nyina sai teti kaba na mo di dress aba mo di fashion aba kaba mba ko yase kaba no ma obi apam di ko yase toma brisi su ya pam sai no brisi kobin su ya pam sai no brisi su ya pam sai no kobin su ya pam sai no no apam agya wam na shata di kokko no agya na wam wo shata di tuntu agya na we besi uyi dabi bia bopa wo say yes ntuma asabi yamfa mo life eno so wa boy akire yes ntuma yamfa nyansa be na wo de wo yes ntuma ayi ma wo nhya biom ayi ma wo nhya biom so wa na wo no di fashion ko yes yes ntuma so ma ye ne satia yes ntuma so yes ntuma so ma ye ne satia na mo che wo wiasi oba de Vanessa nka amen omi adwinu amen yes anka wo kwaye ba se ka se ku ntuma na de kwaye wo be ya hata bosu ukomu kwanka kwanka se udi ko wura demonstrate dabi eno so mu di fashion bam emu wa han na eno so satia bam eno so awema bam na mo ni abresa emu wando amo pama o ntira na mo ni fun sai ntira mo ni fun sai ma ko yaste fun jira ho na ba be say de tu ma fun abeda na se obi ni wo da hwan no me bon pa ma na oni fun didi
e ma se bibia wias na gemonsa na wa wie nya fe nyankopon hu dia me se wo bewu o na wu a watam woni e very dangerous ano ne yasem no woni nyankopon bo mpuni mpo a wo benu yes Peter kasma chiro first Peter chapter 3 verse 12 Oboade hu mamabo what's it everybody ni wa wana watene so no post na ni ye dan e wa wana watene so na ni wa wana watene so na na so bua ma wan disre na so bia ma wana ye dan na wana ye dan watene ni adisre na everybody ni sa wana wa ye boni na ni so sa wana ye dan wa ye boni nyankopon su no na ni sa wana ye boni emu die na wo jem sesi emu die na wo jem sesi emu die na wo jem yi it is who want to check your life yes kaka trim mo adwenya sharp na kaka trim yes na frase no na dwi anopai wo hyewi no yes nyankopon ti meshira wo debi so why ye wo muso so a wa wi enye fe yes awie no masa ababon fitia se enye hu o hwe onyankopon ti mi jawo sa na ahoma ne dimrika onu so obepem yes edu ahoma no ensi na dimrika wa ababon mu a eno nche se wadu udu obesefe otwe antwe na start to tromba Isaiah 47:10 7 verse 10 what do want to bone so what do want to bone so I can say na ubie wani timi kase obi hu me dia sa bone ya me ye dia obi asam no obi ehunu ne ye hwe unyansa ne unim de nyansa ne dia na kire na abo wadwene ko na abo wadwen ko se obi ehunu onye opo so ahu na anu ya okobo okro no ko huri wo na huri gota na huri dodge ya police for na huri ba bia fae wo ba fie du fo so wa so ava police for wo na kan wakom sa kan wakom so dodge mia me nie wo na kan wakom so dodge obi ni metibiem o so obi en ba bia ti na be huri adam a okofa cd e ko she ma umi as kre woyo Biligi to wambo woyo just obi ehu masa dai ba chew no so go be do what woyo na na kwa mi ampadu besi woyo upo wa ubenya woyo upo wa mania ubenya what kan wakom say mia me nie wow no obi ni mechi aba hwe emuso beto wu musuo ba beto la so wo da enanyum na wo bo no one day you be tane wo di na me so smuggle na di boni na fa wo di a adisa na o adisa na ma na continue a edum pempen so obi a wonnyum sesa o na wo bu obi afa so hwe nyum a wo woyo wa mo woyo so a obati nyama kuntai nyama kuntai nyama kuntai Jamaica kum chacha Africa kum chacha Jamaica kum chacha Africa nyama kuntai nyama kuntai one day ubati adia emio emuso beto wasi musuo be dan musuo beto esu hu na so dan beto no nyere yi enya dia be hunu da biara da ebu be bubu a wutime pata bu se bu bi be bwa e be tia bo life mu wutime pata na ya pata ye da impofrimu wasi impofrimu ana wose ye beba so wose ye bi beba wo so ati wo de kumkwala no kuam mi so obi aye guni kunyim woyi ai ni kunyim obi nso ni kuna ahya no baba wo hwe no mu tv papa den ene yesi mema ni bi o mayere nyim na obi kuntimi ne yaka 9 months ne nyina akwara bia obeda ya furum nti oba ne nkonyimu no so wonyim onti oni na yaka owi abetu sa akwara ne din obi wo na ne yere nyim a ne bufu owo na ni age enya nyansa ho jimie wo yale ma anti te beto brebi nyakopɔ de ade be dua o makuma mu oba de be nyiru ba hwe na wie be du pepe na oba ne ni father love ba twa won ti ase da wana wo ye wa tua bone ana aso bone ama oba na nka na kuma nka obi aso mo na mane dabi wati bone nsuma na akohinta eso akobi ona kuma mu nyakopɔ lo akola na kuma ne o ma wade na ne tene ati o hyen ma mi so onkoku no o hyen ma mi so onkoku no papa mesraw ana anadwi anopa wiei se wuti apostle ko adwuma ya mesraw fa kuma masam no na mbi onyakopa soma me se me mfa nkwaje se ma wiase ama ansa nyina se wuti nsempa na me so ba no a wo be ya nkwaje ba
Oboade mfa ne senka. Amen. Menka se gya waso na bra ma. Dabi. Be di asem ne ma. Fa bobra. Baby afo so kwaso bebo anu atu na makọ. Yes. We na muawa me pa change your life. Simple. So for so ntimi change your pastor and be free. Simple. What me say wa? I saw kwaso so for ntimi say wa. Oh yes. Want me as wa. Na wan kaso as so for. Simple. Ati. We no ntimi say wa. Uba ko school na school ni teacher nchira dia. We school no. Upe good education ya mamba. Yes. Upe da chia ma oba. Eti na wo school no. So oba no nkonkonya ntete ya free baby. Ati baby wo nkwaje obi se no oti wo hweme yeso hwemanim anu anu ti Oboade mfa ne senka amen obi adwi ni amen eti na Nyankopon twedi ampo ya wona meso e tuofo ne e the book of Job chapter 28 yenko Job 28 verse number 24 into Oboade asem was onu Oboade no hwa asase ewie ye nyina onu Oboade wo wia no akwase chapter 47:10 okay also Nyankopon so onu obo so ba hwa asase ewie ye also hwa asase nyina den ewie ye hwa asase nyina ewie ye na osuro ase nyina nso ohunu ye wo osuro we ase we okay ohunu ba bia wow you wait me share fa ho nobody hey wait me yin se gwa fa ho Debi da wait me ba share fa ho Debi wait me wi aga na sika mo fa ho Debi tuem also onu twedi ampo Nyankopon no obo so ba asase no ohwe asase nyina wie ye asase nyina wie ye na osuro ase nyina nso ye wo osuro we ase nyina no ohunu yen then if na be balance ya ye dwane we papa ye dwane no wait na balance ya fa Debi you na balance ya fa Messi confess your sin and be free. Ja what papa sokro na wura mu no ni peti na wura o ni pa kreta na nim de wa hu dada onu plan so ko fa tokro onu so ko onu se wo ko onu se wa na be fa onu se sa tokro mu na be ati obi ko di boni a no ahwa ja sa de kra ye bold na ko man so nipa hwe enami so bi ti adwuma bi adwuma wo mu no onsuro Nyankopon but osuro script camera onsuro Nyankopon script camera ana akama ne down with memo kwa wiam dada eh script camera gbadwuma mu ho ana onsuro wow papa who di jame kesa kwa de kakati me so obi wo company bim onsuro Nyankopon osuro security camera etimi kanu so onko but kwa no ha camera ndi no asana chi ejadwemo yeso ye good nyina camera na protect camera na boa ba Nyankopon nim say omo ye less mistake ku be yawo this one so Nyankopon o ya so ni be panyini o so security camera than the creator hey papa wa kansam kofu be pray wo companies hey security camera ana protect your mablabo et Nyankopon nim say ti ati onya wa kuma wi ade ne dada nim say wonsuro no onim wa cheki ade na woni say say camera ni mo a ka ko we wi dada ko wi a long time Oboade mfa ne senka amen omi adwini mu amen enani wado mra nenu nkwaje da mo adwini mu Nyankopon no hadwini no hakoma mu no mani hunu wakoma mu wate mani hunu say wo waduma mo hunu nyira no enye camera nti na wo onu a wo suo nti na ni change security camera nti na wo onum eti omo bo camera o omo camera o emfa ho but na wo no camera nti na wa kam da camera ho brase eti wo ya confidential mo papa adwini mu onu Oboade mfa ne senka amen omi adwini mu asabra wuti wonya wo pe plan bia camera ne be say wadwuma mo wonya kwa wikiri jai dwuma ready nse beguriti Oboade mfa ne senka omi adwini mu ade na dwemboni wo trim sa dwemboni wo trim sa Oboade mi adwini mu mfa ne senka adwema no afa no adwema no afa no afa dwin bia adwini no afa ne nya adwini a epegya creator no adwini wadwen ye but you go possible can just wo hunu ono sha asase ye nyina ti plan ye no onwuni aso ase nyina so hunu dia wo ye nyina wotu opese ukrom he ukuno yakopa hu unya na abekunu wa hu 34 verse 21 wotu wo nyina opese ofa nyansa kwa bi opese poison wo yire poison no sesen unya ukro be poison obi poison ni kun obi poison ni kun obi poison ni kun obi poison ni kun okunu kun obi wie no okunu kun obi ti adwumam
Adani medicine man. Adani medicine woman. So edro aduma penny adani na munro so. Obi mobra nya sika na taba no. Just when you person me Jimmy who are no asresre. You beso aye no. Obi de hie. You beso aye no. Tu be kwa aduma wura bi why confused. Who do I? Obi ti fie bi me fie wura no kra ti fie o keke. Asem ya bobo fie na se kokobo we ama me modi no. Na ni obi dia me hia no aka se obi abebo kokobo we ama ni. Wudi fie na untimi check fie off. Medicine man. Or the fear and quadru. Where we two fear and ankasa. As one cassa would do fears when in cow. Go to. Who do fears when in cow? Go to. Fear a cacano Kakana cockroom. Kakana cockroom. Naso cockroom was means Yanonia day. Oh my, I can and one or you know what you about the person. Put the film Nijuma Woodin and your yes, 24. Verse 21. What's the new only back council? Poposa Jenny Pon weapon, you knew what council. No, who are not to 20 now? I'm not to 20 now. The Oyano, Adina, and I'm one or two of your Sumini or see baby on them, Sumini or some cabin, soon I'll see some cabin anywhere. Now to form your Ahinta Oboade, for Bonnie Hinta Creta, Debbie. What if for Bonnie Hinta da? If Hinta da, chapter 34:21. Yes, 34. And you ready? Yeah. Who did the 27? No, I told Debbie. 27 young girl. Vest, okay. What we found could hint on da. Was he assuming you are? Assuming baby, I can be new horse, some can be new horse. And yes, or show the money. Upon saying, your dress, Yama, what did Banyama found? I saw a cognac or the Tau Beppin and Matimu. Or maybe Babrin Paul, or maybe Babrin Paul, or the Hoover Sina Cabana, you must also be Babrin Paul. Kofiana Wakun, one I did not got. A Kumja Rollins, one between Nagako. Wakumalu Mahama, what between Nagobi in Kruma Wakunu. But when the young Bako was Puma Brimpona, when you day, will be Boga Krawakunu, Bogabi. Boga Bogabi Krawakunu. When many before you are saying, now, go shoot to Achi on your own. Now, did you go there is no God? And it's some questions I said, Rebecca found but tell me what I went in. When you're supposed to be wobbling, Paul, you shall more be no, or you for Siam, in fact, a Siabe and in the Fuanyans of what? Aye, now you're show on. No, I guess I check what was you, eh? What did I hear you? I've been born a cow. Yes, how? Tiababono was a little show on me, or younger positive in the year, Biani piano, or spy, or spy, or maybe to one. I do that you are one job on side. About where would to another? Now I drill, not to tell one night. I drill. Tiababo, who can't pass what? Was not she was her abonne for when you're supposed to have a shiny pass up on for. The money penny now, who and in many people we are saying, who say Chadiam Punyankopon, then you will be a Tadibia we be you're very careful. Yes. Psalm 139. Psalm 139. Verse 7. Tiababo. Ahina obe free ne honhom anim adwane akro na be free ne honhom anim adwane akro na hina be free anim so adwane akro me pa chaw obi sa question wo yes o balance o balance afai so fro soro a o se ye se prem na be di bone a oho oko se o kete wa samando a wo yes wo awu e kwa samando so onie obeche wo down o fa de tie ntaman etu e gotre epro no ho a minyantabai atu ehon so wakoja wo tu a enuma omutu nyina ohum obetetewa de mframa pia wako se me kase esum ekata be so a na ya wadwe se esum so nkata so a obema ehan so adade wo be so because adibo mfitia so let there be light and there was light esum na se mekata so a obekasa nya han na the power problem masa nipa nipa grade sabi simple I said na pega simple ma fo fa body chemi na ba tintintinti Saudi sasem ne man kabi be enim be don't say that my brother be proud man kasasem no kra ju fo so tum na se bone fa che na ma nyago po so o mra o ba bi o ma hu mra yo ati wo ye dwumtuni a na fo so nya gospel singer na mo edidi na obedidi wo mu a manyo pon wisa won ka gospel artist money won na mu gu mu nyai eni guase mu di gu nyango pon ate that's why men when mu ti di dai juntumni won e de ate
no men na wo to amanyangopo ye ujum to ni ye wo to heaven na Bible say above for twinya they are uncountable. Oh yes, omo to nyum they don't rest and you want to nyum awie now voice asi above for twanyangopo won hia no omo to nyum 24 hours they don't rest at all na nyawa wo to awtimi twa so na go series so go cassette so na mo de nam station Oboade Vanessa. Amen. Now shatter the phone, the two yamino. Hey, Asamo. Shatter the phone. No trim plant two yaminum. We are mentioned. Hey, center the phone. And the two yaminum. We are mentioned. Papa, the abana so die on tree, cocoa, yellow can obey. Hey, to four. Some more two gospel. Hey, Shadia Shaw. I would two yaminum. No. Who was what is wrong already? Wafangwedi, umfangwedi you, uwatemu. Oh yes. Mwagenya sharp. Ati, one day maybe teaching safa. Enyanyo no me be chere your obi a watu nyumi ati say preacher. Yes. What to gospel? What say preacher? Papa. There some na wo can what check you, what be check you. Life. Let's check your life. Ati, do you for say when we dey wadwuma wo didi a me say infiti asene ba ya ofebete wie no enye wakono da. Wie no enye wakono da. Tuba sum nyame a sum nyankopon. Onsum no so a yiwani sa wonsum simple ati no ohunu sa wo nsum kan squad ho kan ma ho Oboade Vanessa kan o mi adwi na ana Bible ne ma warning no ma no wasa na mo bia wo tu bia no the book of Job 14:16 no was what kind wa na mo was if na mo bia wo tu bia wa dan wa kan wo no about Job 31 verse 4 okay to aso yanko AC was if wa kan wa na mo was wa na ma wo tu nya wa dan wa kan onyina ni firi bone so onyina ni firi bone so da wa so mo na to ano dia hye kotokuo wo di bia wa kyekyere wa dia hye bone yan kotokuo our time papa yes odi ahye kotokuo tudi na no bisa na say nyesa no yi a kire say mun play video no ma no we also na ahye computer say sa wo na no ati kazenta de dia ahye dia fa ho adi wo ade fu bia wo nemu bia no obeda na dia kire Job 31 kan Job 31 4 verse 4 tie Bible ono hunu makwan oso nyankopon so ono hunu wakwan o kan ma na matutu nyina okan dan wane motutuo wutu nyina dan obekan ni nyina se medi awudi achi oni se wudi awudi achi na wona mpe na da ho ntam pe na da asem ye politician na da atro na mutwa bekelu se de kwan mu pe o man Ghana bu ni nti entro na mo so aba entro na mo de anim wuntimi nyokra na mo ka no kan ntoni patrim ana wo fa dwumpa emedi o man Ghana ana wo fa dwumpa emedi o man Ghana Antro and our prane. Say obi enyina won trust no nto aba. Nim say wadwum pe fade na wo ka wuntimi nye. Hey. Didi ni pe jimi ntinu. Wo ka de beto yetrim. Na ni pana support de wo kan pe. Ana de nyesa. Sana apache o. Nti ntro na ade wuntimi nye. Na wo ka ade wuntimi nye. Na wo ka ade wuntimi nye. Na wo ka wo problem o. Wo problem papa manyo fo mo yemu yi o. Woni se wo ye MP wonye kwan. Wo se me ye kwan. Sasa wo ko ye kwan ben. Wo se MP won si school. Wo se mesi ti se ye nya odan. Muke kani mani wiye bu bomu sa wiya. Ye ni penti na ni paji atu. O ba pefe na da ne manso. Ababe post wedi mo. Ba ni sa na wadi yesu afa nwadi. Temo there is accountability. Yes. Sa wona pe na da ho ntemo. Nim se wona mpe wona wo jadan. E pe na da ho ntemo. Wo pe na da wa abrabọ body a. O be kelu se de kwan mu. Wo post o be kelu. Wonya wasem na wo ka no. Wo ka wie na wo se katumi no. O be dai. O be kelu se de kwan mu nsaniam se de wo kan na wo be yo no. Ohu emudiem. No ohwe na se wo se we mudiem enye akoma kan na wo free ka asem no. Ade no ntimi nyo na wo ka se ni panyu ntum. Akwa bi okwa so dem wo. Na mo ba afode. O ma na ne so apɛ. O so betua sei. Oba ono so kwa share bo. O mema 20,000. Oh, we already saw some 200 million. On what you see? Do you know go first? Can I or some of the 2 men which Messi for? Or the 2 men Messi hey, brother. Or the 2 men Messi for. Say, Bina Moya and Yamuhani, Mucha Bakasia. Ate. Oboade Vanessa Amen. No me adwinu. Amen. The Bible says and tro. Obekere se de kwa keru. Dia wo kabi obekere wo. Wonya yakopon hu mudiem. Wo se obekere dia wo se obeyo obekere wo. Wo mam onai mane firi akwan ne so. Na wona mane firi dia wo kan so. Na wakoma di wani achi. Na wakoma di wani se me na mabenya tumi. Na sa ekekan wo nsam a. Tita wo na kekan wo nsam na ade na wo. Enu onya yakopon
dia. So be mu dia. No be the bedi. No be the bedi. O be blagu. Be blagu. We. We dey from scano. Mo me from magana ska. Mo me fanko. Mo fanko. Oh. Mo me fanko. Mo me fanko. Body of the same come. When you post to be eti, we manifest on some no. Make sure they are I very good. Obia dia perfect. Obia dia. And them they be me preach American me sister anka way anka say Ghana your national policy. Anka be come nyina dia na abom. The national policy. The national policy, national agenda. Agenda. Na da ho. Wo ba beto aso. Obia dia no aboni wom. Ni nyina kwan dam. Papa nko na ka ne yo. Se be yo. Sebayo. Ni asem no. I am putting so on your road. Usu be your road. And na me tira se gra o. And I'm saying SBA ye ntwam no. Si ye twam a. So mo se mo ntwam so mo fa ma obi a bi, teacher fo nya bi, police fo nya bi, obi nya bi. SBA no ma ye obi dey pension pay. Obi dey SBA. Bi be cha dey 45 years. Kofi ani kete piano dey asha. E asemo. Mese some ntwam dia mo bia mo anya national agenda no bia ni say bia we adwuma 4 years bia you get this. Yes. This idea and mo ntwam because it's ketwetwe die kekan on agigi nyina bo mu a betnya ye niam akase ma o man Ghana. Oh yes. Ati betnya ye niam akase ma o man Ghana. Betnya ye niam akase ma o man Ghana. Eti na uye MP na wo kuro bi so na se sebe mpreduasa wo so kwa gina MP amawa enya education we need that so na se okoso mo because obi obisa na say me ombi bidi obi aka no me obi bidi ya o man na person be so no me so me manfo very good it's any power education here all the money I money ni pay bo so me so na atuam ka so me tua dada bo so na tua ka na be ko 4 years no akwaje o ko 4 years no akwaje o ko obi akosa ba makunum force anum akon force anum 20 obi akon force obi akon force obi akon force minsia obi akon force verse 9 obi akon 12 years obi akon 16 years for force ni na o wie for beji na wi a beji asabe bu ade o me chechem for bia gracia for bia na si masa uku so obi wa oso ko nko bi o okay so obi adi s gracious GS graduates. Aje 4 sa 3. 12 years no. Obi aje 4 sa 4. Aje 16. Ko 16 years. Aje ache. Oh no. Na so Ghana. Ghana. Dabi. Tie. Obi ka se odo Ghana na GS gracia oyo trofo. Obi ka se odo Ghana na GS gracia oyo trofo. Ghana wudoni mpo na GS gracia na se wu free Togo dia enye nka yewu. Obi ka se odo Ghana na GS gracia oyo trofo. Obi ka se odo Ghana na GS gracia oyo trofo. Ghana wudoni mpo na GS gracia na se wu free Togo dia enye nka yewu. Obi ka se odo Ghana na GS gracia oyo trofo. Missy Ghana wudoni na GS gracia na se wu free Togo dia enye nka yewu. Ghana wudoni mpuni na GS gracia na ga free Togo dia enye ko kue. Ghana wudoni mpo na GS gracia na se wu free Togo dia enye nka yewu. Obi ka se odo Ghana na GS gracia oyo trofo. Missy Ghana wudoni mpo na GS gracia na se wu free Benin dia enye nka yewu. Obi ka se odo Ghana na GS gracia oyo trofo. Missy Ghana wudoni mpo na GS gracia na se wu free Togo dia enye nka yewu. So ya foreigner Obekuye kabekuye o na wudoni mponi Oboade am for the same time. Amen. Omi adwinu. Amen. Mama yan fata chairman no. Omi no ni yem. Yes. Omi no ni yem. Yes. Udonye. Bisa no beka chi so. Me do me ba be so me man. Udonye. Eti me say obi aso som. Eti mu nya ni general na obi anya bi. Eti say dia. Ani teacher for so sum, doctor for sum. Doctor si su. Teacher si su. Police for su. Soldier si su. Obi dia pension pay.
Oboade Vanessa Amen. on your point you be biara. Oh, who be biara? So baby on be a margin sharp. Say I dream pa, say I dream bonny. Miss so bebre. Bobrani ye. No money ye, no pot to so Miss Obey Mobo. Miss Obey Mobo, Obey Mobo, the book of Job chapter 23 verse 10. Okay. Job 23, verse 10. Into about the assembly. What's no only my choir me fast war? I dream now was with the Ghana soon. Only my choir me fast war. So be book Ghana, so be Ghana you. I dream pan also by MPU. I dream pan also by minister. I dream pan out the video manzo. So Yakubo Samisha. Yakubo so akmaria. Me free Musa Sika. E do ya sure so be free. So bet me ubay sika mapa. Amano, anaso is kafi. O check why no kure. Ujakpem kan na eba. And our planet. I dream pobi techre. Obu Ghana. Obu afaso. Obu defense. Amen. Na yafo. But mun kan sa akuntabu edan. Kabraba na wo body, you're very careful. Yes. Why do you sharp? Then what do men quite yet? I mean, I'm not a politician at all. I'm preaching as a man of God. Yes. So what tell me? Me can some I check. Then you feel because some more. Oboade Vanessa Amen. When me adwene no. Amen. Ti say wo tie me afa adwene patie me enum TV no. Enum TV no. Na unhia me no be hia me. Oh yes. And na wasam nya wakono, o che bebe wakono. Yes. To the Janami flow. Oboade Vanessa Amen. When me adwene no. Amen. The Bible in my warning no. Yes. Warning no catch Proverbs chapter 20 verse 27. Okay. Proverbs 27. Verse 27 no. Tie Bible. Ye to Oboade asem. E ken kan say. Erade kan ne oni ba home. Tie hani ba bia me kan baba na me ma hye me. Yes. O se nyoko person de kan ne de oni ba home. Kan ne oni pa dan. Home. Kan ne oni pa home. Eti ba bi nyoko pon ani e fa no. E pass through your breath. Oh yeah. Wow. E pass through. To whom you see pe. O yi kan ne fro so. Wow. My betcha one day. Hey, Sam from the film about was static. Now, must you have a crop? I provoked me and Yama would yet be from you approach me. Then come to a body, Nanny Panenwakasa. Nan say your first neck and your call near. They say, how much me what's up course why then? Abba, I'll henny pano. Maybe your what? Hey, now who's your young papa? Hey, the park cry plan away. Hey, and the papa said. Oni padia ba nyako pase me nka was na oni pose na erade kania onyako pose ne kania wa tu oni pa home kania na watu ato so no na ehwehwe ne yem mpie mu papa asem no so kania watu ato jubil house no he e obi ayam kania na watu ato eye party headquarters mo home ye NDC mo home ye MPP mo home ye no mo mu go nyam home ye he ti mo bopo no say ye papa ye be to aba what throw the kania no e dia koto easy boss on office okay tuna home here tim o me ko no brief nyina no meet am ye nyina no owom bi because mo home na mo kika nsam no eti mo pese nya ko baba meet ni mu a mo si mo home mu nyamu hey mu the creator is great mu wow ba mo me nkwa dia ene light ni da ho he said like the dam so the plan ben ma fa this year plan ben and ma fa plan ben and boys be so fa papa wutie me mama wutie me and no be go school akwala ni mama na ja ne ba kwa so go school I want to call a coach to your body. I plant out here, Misabe. Oh, papa, you can't dress a candle. What if you want to dress a candle? I could squat what you bantai. I show him. I can't sell about one. Or ya Greco. Emma warning. Nessie saying a school net or Bitimetris can will be school. Teachers more way. Headmaster way. Hey, you never see. Was in numerous students need be, you know. I know what you, papa. I know what day. As so many have for school. As so many have for. I know what Dino do. She's saying a student dissection. Na. Me person me show her. Depi. Then why a subject be? The subject kuntia a show her. A butcher subject her. Huh? Mokumuna dwe. Amukoga. A fobe na mo. Na ma warning e tro nsa. Hwe. No.
Oboade huma mobo. Amen. This is oh Oboade me huma mobo. Amen. Students ye Oboade kasa. Oboade kasa. Fansa ka umankum. Amen. Students Oboade fansa ka makum. Amen. Bra class what? Yes. Na unim de obenya. Unwia nim de obenya. Dabi. Dia tutu asontan tan no. Sab wani na opese udi no. Oboade fansa ka. Amen. Atwese kan wo school. Obi sene papa was catching obi. Obi sene papa was catching obi. Agra. No obi di sika wakola. Sabi ani da so obi ho ma no. Obi ase ni da so. This is baby ye. Adi asam social media abai sebeboa yo, sebeye ye danyo. Sempa na we bisa no. Oboade amfa ne senka. Amen. Wo mi adwi no. Amen. Ayimfo mo mra out. Ah, mo pio nananom. Na mo yan start. Eto de bia be kokro bi, eto de bia me ko preach okro bi so a, na konye bi nkwa na matra kro mo ho no. Yeah. Be kokro bi so no hin bi so bu afu. Oh, bra. On pay no hwe kra. Sumanye. Some money nti. Pekra so beti nsam no bi kra. Body of an Amen. O mi adwi no. Amen. Nyako post na ni hunu ba bia. Yes. Ibi no Ahinta creator ya. To ma warning with the book of Proverbs 5:21. Proverbs chapter 5. Tie Bible. Verse number 21. Bible ngasa. You told me the answer. Ana de copy 22. Okay. Ko. What's it? O se dia. No nipa kwenda ready anim. Bible ngasa o se onipa bia wa kwan dan. E de ready anim. Onipa bia wa kwan da Oboade ya wanim. Otata wana mo nyina. Abrabo na wo bonu o. Ututu wana mo nyina wa check. Obodefo amumu yo esodi mu. Na wa wo bonu no la show e be chew. Ne bone ho mo che no. Eti homie na plan na wa fa no. Eno etro baby be wura bia. 2% sa signal light ne di wachi no. Etu otwa de a. Pe e be disconnect. Na se homie ni wo mu yi. Brief homie ba no. Homie ba no. No from kwa de utumri kam mu an bright mo. Yes, okay. Set like na me dey. Papa I set it if bicycle na wo party na a friend say we need cheat and una light no so no. Pam. Asa baski bi ntete. Yeah, titi bi en bi no. Yeah. Buzanga vovo no. Enye yize. Tete baski. Wo party mo no na light ni bright. Wo party mo ne fe. Say we ni cheat no. Cheat no. Go speed na ne fe light ne bright mo. Mo fe wa ho de mo se fe ne light. No light ni. Ebedi. Oso wa homie no. Homie ne wo mu no. Proverbs 20. Can hope you. Proverbs 5:21. 20. Proverbs chapter 20. Okay. 20:27. Okay, 20 verse number 27 no. 27. Into Oboade asem. E kin kan say Erade kan ne onipa home. Nti homie no. Kanea no. Ene wo mu. Wow. Ibe bia be wura bia ediwachi. Yes. Timpanyifo aka otwim. So hinta dua chire. Obi hu a nyamu. Yes. Ani asa beka se ujanu Nyankopon a. We shall not say. Nyina akoko wiye se da bie no adbeti ni wa hinta. Da bi. So obi ba se me dwane she tebu yase a. Ona ma tete ba tete creator. Da bi. Ko ni ba bi o she. Ahome ne wo ho. Homie no wo di wa hunu me. Ohunu. Ndi himfa na udi boni kosi. Sisa wadwe wate. Yes. Na bia ko yi akora ni guye no. Wa wonam sa hospital wo yem nhyew. Oh. Na nse wadaf bu yare ye. Na akosra no ho. Bankai se ho na be yu baby gu. Okay. Tumu yi gu sa no na mu du places amu yi nkola ni guye a aye mu hwe wo sen. Se ria mu hu no wo sen. Wo yem hyew. Ana yem nhyew. Oboade mfa ne sen. Amen. Wo mi adwi. Amen. And Proverbs chapter 5:21 say men kan kira we say. Proverbs chapter 5 verse number 21. Why? Was it onipa kwenda ready anim? Onipa bia wa kwanda Oboade anim. Otata wana mo nyina. Anamo na wo tutu nyina watata ni nyina. Obodefo mu yeso di mu. Obon nan kasa wudi ni be che one day. Obone ho ma che no. Obon ni be ya homa. Unim da obon ni be ya homa che. E de bi be bow. Di da dam pass na wuntimi nko ba bia. Na sa hankofo nan. Hankofo nsa. We yaba. We yaba. E do ache. If you down my for best start akakai. Best start akakai.
na ya ose kro no bi akọbọ ye no enu nti na da no na ya ose obi akọku no nti na woda no na kwa ya ose sabi obi akọtwa ntroto no so ena ema woda no ni ma me ka kire wow Jeremiah 16 ti Jeremiah 16:17 verse 17 ba wona nkasa mani hye wona kwan nyina post na ni chodi be bia kwan bia ehinta me bia no ehinta no wo mu yo so boni bia wodi bia no eso keto mani so nkata wona nim metu mu yo no mo so ka mo ho wo boni so ka no do atompa so se mo gu asase no ho fi wo gu asase wo hu fi yes ne wura mu no bi fo bi phone wa chini afa ma agaye no bi no bi da ebi gaye chi amansa nyina gaye mansa nyina gaye keso ayi manim wa ko kuntun oba de man sanka o mi adwe no ni shom muram ebe kwase abase muram na obi ne woda metu mu yo so ka o metu mu yo so ka o na afa se mo gu asase no fi nyina gumfi ne kam no bi ni obi da o kam kono tan be na ba mu eso amanim ne no adom ne no kwaje da amen we no TV no se ba bo no Jeremiah chapter 32 verse 19 was wo son ya ene onyankopon no so no obosoro ba echina tuo mu na wade yo do so onyankopon na ni tumi abu tumi nyina so ne kasa na dwi wo woni bua hwe nipa ma kwan nyina onne ne bia hwe nipa dai nipa ma kwan nyina nipa ma kwan nyina so be mo biara sade na kwan me ti obia kasa de wakan eni ni ya abate no yeso aba wo de hwi ma otimpa wo hwi ma otimpa wo wa wiye wa hwi ma se mo chemo ku oso se asa grandia then you go pass be so what say body odi nyina odi acha wo fe wo se no re be dey feel confused na se asa grandia se umpa once man pakasha bi na fe two se eni soku 3 days soku ba say body odi nyina odi acha wo wa say wo se wa de amfani senka amen ne no wadom mra ne no nkwaje amen nyakopo ya we ma wo ni nokre wo se wo hunu bi biara yes ti dia wo yo no wo hunu nokre adwene wa fa no wo hunu yes ay adwempa nshanka wo adwemani so a eda wanim nokure ma no bi bia adwuma di show bi nsa adwuma na ko show bi nsa no no person ye chen de adwuma ya ni ye ni aboni se me no person ye adwuma wura ye pe sese de say no ti Ghana wunya adwuma nya eh hwa na ayew hwa na ayew uma me na ayew dabi adwin money ti ayeye obi abia adwuma de ahya wonsa hwa so ma no peso yeye ja no yeye jani pa kono wa bre fro adwuma ye ni bin ni o twan hom kakra be twen say wonni ma adwe ni pa na fa so o chire bi odi bi be hya wonsa oh no akwa bi obi wa bro no ani bra wa bro chire bi adwuma di ama no obu ni kwase a wa Ghana ana ne bra man ka so wonsi dan wo si no peso obu ni bra no dai o ro se o mo di ye abrosan no na die se koso ama na die na nkoso sa oso ma se we oba on tantra Ghana aba wacha na watwe timisira mu susu ma cement nkom bi obu mienu ti dan si ona ya pa esi ho fidie trap esi ho doors fun bi no toto si sinka wo basa ibia kwa na nyine ma anyo ne bra ne fia broche bae no obawe fie ni wie so ono ne bra no di ka koto no akoto ni fie da oto fie ono betrem wow no friend ma me friend ni nuanom mpanyimfo ne wo farum bae no say oso onsafo amu apa no say yo di safo na mame ba ma ene anuanom edamase se me wa brochire bi ni ajo na hwe me nwuma so mame enso no mpese me di na bro ti be discount so consider mame badan na osi no e wono ane dan ya me di ama no ba ko ejoro disability ya chodan na ye ma so dan na ye ma sa so se denti bi a chodan ali na wusu na ko eda fam no wusu na me se ali na wusu wono awantimi nka wasie musie na no so me di dan na chofa
Ye. Fanu susu. Ya tell dan. E wusu. Wait, Papa, tears of joy ana. That's obi aye bi hwem sa abre ya mahye wo. Ne ya machina. Enti da penfo bu bese obofo. Oniso no ba wi adu atire na. Akọhwe hu yi. Ya che ne de wa hu yi no. E na be di ni nsam. Yes. Obebu bo sini fufra na sede. Na wusu na ani skai. Ubu no asini fufra. Na je so wo ye ne bra no. Ai. O sisi ne bra wo bo na po. No. Eno ena abedi ni nsam. Ena atu ni su ni adwenwere. Akwe nam na fo no afo a wontimi nka nkire obi a. Ehye no. Tuhwe dani say no. Nani wadomre. Amen. Nani nkwaje. Amen. Mi ko commercial break. Yeah, Ya kwaba. Na washishe doso enedie wasisana fadie abun sama shekotu Ayewo, the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Open sama shekot. Tifyen will be emphasis. And I know 9. Anu kwasemo Soya dosu die Yesu Aji Chosem neveti miyama yati Yamiya sipa Nyamiya kwainwa Ewom pase Isola dosu pa Ensu Echinye bieni mo Ampa Ensu Ejidifo Yo krom su koma ye huna akane no na ye ni mo no patada ya shishe krone chiwati akane no na ye ni mo no so ni sebe na busama so chimishe penswele wajenga brini ko bika wenina she akane no na ye ni mo no inaje wajisi kansa na washishe so to be kona kosa ye wasisa wafadie wawe ye Wati Ebrena wi aduaminia Ebrena so jidini Eyedi so nya ofupo ni chosem sia Yedi be nyami adwuma no Obisi ya sori bia ya sori Wati oka wabua enya sori bia na ya sori ojidini Na hwese osofu achi akreni munusu Afre na safu menina Lord dear to when him say Wa we are in bra we are crying ni munusu na yariya ko tredia many parents inside bra bedia kwa trene juma be ko yie nyami me muna mane afedia kwa tre muna dosu enye na dasemi atrosamuni kontom ponkwa na mi manye diempo asori bia ya asori anka anko konfora so dem koji mi so menfri osofu obi ho ekowie chenye gracia
Enterprise, Brother Benjamin Asante, or something to Sunday Radiacano. Udia ni bretu nyumanche ni pasunti. Sonya mi frewa na se wankasa frewu wasofwa. Ai unyuman wane bachire. She na se unyuman fenya miya kwansua. Echese seka wasofu wani wana bepua dasameni na kwa. Ai she tonton poni krono na beponi pamba. Echese ogwa sofu jumana ni mwasi. Wama jumana nyani mwenyam wama nyami meni maguwasi wabunsameni Mosaka wasofwa Nya ubedieni nya ubeshenki Eni yasieni mwenyam Uyafuti na untimikano krene Wacha safu meni nase Nyamisunge nwani akume Intadia wabebia wanshe Tinyamia sode mupata di hununye Onyamia so dem paka tanye asa confidem share uyo confua yiwanim uyanyami ni panswa yiwani unyuma na be di wa dansie minyano mikoko boss minye kroma ya ejidi fonina mama manina ona wawiwe nyamia kwanwa mama manina Ewumba asomna doso dia asomna doso nensu wanyamede womuna musambe womu anugosemo asomna doso soya doso dia asomna doso nensu wanyamede womuna musambe womu na ya bebe yawomo somsoyo aje Adolfo mutim ya spam osenka you appointment na meka say keno bia mo pa mo anya zanya ni fie curse ai minka se na mini anu metiasio minka se kwa no ni be ya din onyankopon die wonsi na twetwi frize duoni pabuo no die no anu betwa nyankopon sem die sisado kediampo yo asem die timoda di babe sinle ya she obun samani ya bere wasuma na chidifo bebre obun samani ya bro wasuma na suma fo bebre ene wasisa na fadie ne dio ja so dem na to cheche no di meji difo intimacy Mama manina Musia chosem na chosem na nye dibe mumun sunsunia Mati Visa wakase Echene mnimuno Befana da bebre Hey Wanam nyanti umemu Esuwa mwinyina ya Hallelujah, hallelujah. Amen. Adfonum wajim kwa mizi ajim Asamne dawonu Topic ni se bibie ni wa Ahinta Oboade. Dabia. Di ade na wo ye nedwene ho. Yes. Papa boni o. Ni nyina Ahinta Oboade. Unu se wo bo bra papa. Em yihye bie ni ho. Dabi. Akuntapa na ho. O ba bra bobo ni nso a. Wo ye so fo no akotu adu di Bible atoso a. Eda wani. Nyakopon na se to nkutu a. E wonanim. Yes. So se to oyire wonim adwongo no se to azomi no se to aton e woda wanim. Yes. As one can say beton zomi. What than is zomi uradia? Who a problem? Pa. What than is zomi uradia? Who a problem? Yes. A sum katai. And a sub in previous. I dare not war your bisu. I inter church member noa. And the one more. Yes. A church member also would tear me. So tifie. Now, sorry. Now, so deep bonia. And the one. Yes. Christopher asabe mugu fie nkremofo mugu fie na mbobele bia mo pe no wo ye nkremoni am wadwenya sharp Yes. Transo ngo nin kwase asam transo ngo nyimi Dabi. yen transo ngo nyimi wo zo ngo Mi was so good.
we are best for rinse our chrome. Hey, says Zongo, your tongue Sunday, and can't get a petition was Zongo. Oh, we are called Brabada. Hey, what's our super beach? A couple went to be Anchirisa. Anchirisa, eh? Tizongo, a chukoke. We are one show, eh? Ti Christom. Adi we trophy. Come on, Jensa. Come on, Jensa. That's why I mean, when TV, you know, when Debbie, men could we trophy make a come on, Debbie. Cabinet meeting, I can't sank. We are back here, say, my friends say, why she wash it off it? Wash it off it. Wash it off it. Now, when I go here, and I know I go here forever. Say, I was a picture now. We are some number show. Metaphor. I'm so tough right now. I didn't know you every more. And yet you're about when it's war. And now we're hey, sad to be another person who come on. What did you do? What did you do? Because I need to break out here at the hospital. Yes. Now, I'm said when you need to break out. About the evidence. Amen. The Bible, the cast match of Jeremiah 17, verse 17. Many Roma Quena, when you go past the Paquina, Ahinta me, and you're the Ahintano. No, Mumu Yaso, or the Pebia Bonia, Mumu Yawa, Mumu Catoma, and Son Catawan anymore. Metro, Mumu, you know, upon a soccer, I know Kojamua, Ponimu Cassia Power, Gedifum, John, and the Tom Phony Bobu, Sabi or Kojum, Toba, Toba, Bebron, Tonto Supa, those who are prono, no, a fast, no, quite yam. Can they be all petty or yam in time? Topa yam, hey. Those are saying no, I am Gongomini now. I am Afra. Not the idea, they are not. Again, say, why is very smart? When you're smart, Debbie, why are you fair? Well, we are missing to the Bia, but Connor Cashew, no go for book and yet at Mrs. Nano, didn't see it. Diboniache, Diboniache. Ati, dimi nyina no ma da bi. Tu ti djoma me pacho u de usabasu so no ton. Eno no. Em fiti prekopa enen to so beko ni ahye ne we ma. Ya hye na de ma. Ya hye na de ma. Because yes I am mama and gari no bi sha. Gari no wa pass just wa bypass gari chance no. Enyo nso lonka. Enso lonka. Etu ahye sa no wo treatment ye ma wana pampam ne tonye na pampam ye free but ne tonye to tell this as we the woman I am pa ne tonye no shady fast hey chance ne tonye to share sa no wa share flatter because what is was send to no and wa share na pampam to segu na pampam no ne tonye entos yiton yititi entos ti se ni parto aye no eno ko hwie gu we ni mu a wahu aso ko hwie no wahu keshire gu ase no keshire da ase no ti utwa mu a wahu ka de da chance na ase ni ka de da chance na ase idea sam kureni wani bai bafu se wa hye ma de gu ase obo so no di aban kwa no aputi egu ase o didi esi wose yi hwe we wo de wo o wie no yi foforo tu enya ya ma wadue se rubber man si wo no half no hwe fast to ya pero wa no hwe fast ani ya ho boni sa Chesta obi su fast we hye jeni wa wo de wo Chesta wa ya no we mu nyina wi akwa so dem akogina so dem akwa kono nzu Chesta nyadaje sua de yi that you say you very smart Asa de oye nya chikra no kra no asa twama ye sa hwe de tie
Oni so bi video no. A style of us we Jenny no. E munya kwetena mo hwe die mo yam ho agirifo wa mu nyina kwa sori o. Ye adaji a wonyo bi ti China. Oye mobile phone hwe die o ti ga na ye. Hey. Na aloko no. Kakribe so so na kosoro. Odi ahwe dia obe ya chero no. Okay. Obi ti Ghana, obi ti China, obi ti we friends a country bi so ebo modern say obeye bibi no hwe dia Ghana ni aye. Wa hangi chance ni wo wiem. Juni said why no aye jeni no so for ni asas for. Yeah. Na kanisro ni kanis asas ni atwam ko. He said the assassin won the asia odi nyina zanko a. Onimu architect pa. Onimu nyansanti we sisi wo nyina no anyama. We sisi wo nyina anyama. Sisi wo nyina anyama. Ye wo boni se wi akwata so dem. So for timi ehunu boni we. Anka wasema ncho no beka cho maami na eba ifu a onye papa there be ya de mo amuyam ho Leviticus 19 wi no beka che so man nkoyi we enyo mampanyi na te wo yesa we enye MPB eto de bia ne de si on so we enye MPB o there be member Timemufo ti babo no Leviticus 1935 was it there munta atemu mu kontompo si entwa tebo mu kontompo na wa susuo wa wo susu ade ade career wa wo career dia ma obi abeto ade hyem wa wo sha dia ma obi abebe konko enye seniate se konko ma dia ma konko ni mfiri ase anya ma firi fam ma sin kosoro abramotin bibia wo ye bi manyete efatin ma bibia wo hye bia manyete susutuatin susutua na ade sha dia ma obi ma to ne nyama we na munkram we ni yam kram hwe dia wo tia wo ti wo be Oboade huma bobo huma bobo I just want fan wadi you be bonya ba chichire said the Proverbs chapter 5:21 kan e be bonya ba chichire like what you be kodo bi da hospital bi no okekam a na me ha o wo dwa wo nti ase da se na anu de na si wo obi dia ma pe beto de rubber ma akoto wo be kom no obi kura ya soma no let's be ya won krofo bi won mo a hu o twam no hu rubber ni se si won mo a ti ayo ono ntimi nyina nto because ha baby awon ya ready ebi mi ya chinyagefo eti otimi diska mo bi se na ba wa watene nchen enkoto sa de we mu okoye no ono so anhwe o ya hwe guroba mu eti ode be fi ama me ti hwe tutu na de ne se wan to full bucket no na wan mo bi oti obi nchen ya problem ka so ba fa ho adi cause mami ni twam no otikem no hu se si ono obi sa ne bo na de ne se osuma o this come out wakoto half a head aba to nyi na ba wani ni da bi ani e ho boni sa ani e ho boni sa ti Bible no Proverbs chapter 5:21 no Bible no say oni ba kwa de rade anim anya Bible gusu kasa so odi pa bia wa kwan ya den de rade anim o se si akra no ye hunu Ahinta e otata na mo nyina ye wuye nya watetawo oboni fo mu ya so ni mu boni ni ba chi one day na ne boni ho ma chi no unya semu a ufiri mu a be bre ufiri mu ba bre ti jai boni di fadjum pan fadjum kan fadi gawate ayankatia mani nyankatia na ton gali na oto mani nye gali na ton yes memfa bibi nkofra memfa sudi mfra enwo ton hwengu bia ga na 4 ton fusi nyapopo huni hwengu a odi sra wonsam wa na aka minim say pento sudi ya dia wongo ba dia ya wehuma mobo amen dia na kwasu yi ye ho boni o yankase ye ho boni enwo mu na se penti no nu kwa se da won se bi enwo dia o yin se science yeah na enwo na aye sudi ewo no oh yifri so Oboade huma mobo amen na mi hwe die ekosu na Bible a shem komato se food wo beba Emma embodi o
de tie Bible no Bible ne nkasa ne enko. Bible say uboni ne be ya homa chechire. Yes. Ibe di wan kasa wu. To Psalm 90 verse 10. Psalm 90 verse 8. Psalm 90 verse 8 no. 8 mam keke. Wodi yen amumu yo esi wanim. Onyankopon say boni bi wo ya no akọ Job chapter Jeremiah 32 verse 19. Okay. O say boni biara wo di biara o de edawanim. Nyado odi beyi odi ko to ba bi kura. Tie Bible. Was na wodi yen kokwa mu boni aba wanim han no. Onu da wo be counsel go mu. Na be gu no. Da no. Kokwa mu boni. Kokwa mu boni. Ode be ba nim han no. Be nim han nim. Ah. Ule mo wo mfa wo. Ipa nye safe. Ati so kokwa mu boni no odi pie nim han nim. Ina be pie. No odi kokwa mu boni pie nim han nim a. Dan da boss ye to dokun a ye gishito. Nokre. Ati eni ye tu fa fa. Asa che wa dwana wunyimi. Na ne wa domre. Na no kwa gye. Anadwi sachla. Yes. Free adwaman ho. Free konkonsa ho. Free nyinsa iguo mu. Oje hwie go na moja mu oduru wa tawra. Wa sabre ya woti wa yi a sabre ga bisi obi igui 5 years ni. Ka sabre nka kwa ka mi preaching ko te wonchen ko di yogurt. Okunu ya. Bitimi kana nkwala na ya mekom kakadi wa munipa 9 sikake o president omo ya anya baako ukromo hi omo ya anya baako uti 9 pe wa munipa se 9 pe nipa hodo ahe no masefo ne yen nya adam anif amwa uzimekum 9 pe but misi moja no apake golo nka mo ba nom ko ba nom moja no apake golo nka misu be nom moja no be no wona yanko na mama Jeremiah 32:19 verse 19 wa woso Onyankopon no woso wo soro no ejira tuom adoye doso ejira tuom na doye den edoso chen tumi bibiara wo wani ebie hwedi pa ma akwan chedi ampo Onyankopon na ni ebie hwe nipa bia den nipa bia kwan so be mo obiara so obe ma obiara se na kwan se de wa kwan ene ne ya abasote so abatote obetua uka ati misi adie bia wo ye bi obetua uka yes so di adwempa na ye obenya adwempa so akatua yes so di adwembon na ye obenya adwembon so akatua Deuteronomy 11:12 Bible nkasa Deuteronomy 11 de tie Bible verse 12 tie Bible asase were Nyankopon hwe so da asase we Onyankopon we twadi ampo Onyankopon yawe ohwe asase we so da ewurade Onyankopon yawe Onyankopon wo eso ani owo asase bia so den ani every afifiti ase ekosi afia wie ye ate now you know ku 31st night we will be on 31st ko jasa dem yanse ena we ti abonsam so na mo tututu pe date no timi ko bi January 4th and do timi ko bi 4th January and do timi ko bi 10th and wan ko mu 31st night wan ko bi ya nja nem gom ni ye mani ye hunu so mo hunu so obewu 15 January o ma hunu no mu so obewu March nya no yo wo see free affinity as I from April the career match or sa ko free mu say na mo come the January to December no a o se woni mo bia o no be twi obi aka from invitation ko mawie yes what the mo agenya sharp nyam chọ Bible me printing press printing Bible when I will make quotation na won dia sia fabrate na kwatwa free Bible no ba de so be tua aka yes o so be tua aka ba bia odi free ba bia odi ko wie bia o pa free to o be tua aka yes Baby, I was shafting as if you be tracker. Take quotation 11:12. No, 11 verse 12. Deuteronomy no. Asase were you Nyankopon hwe so da no. Pon asase we nam so o hwe so da. Ewrade Nyankopon ni wo so. Wo Jamaica wa hu, wo first US wa hu, wo Canada wa hu, wo Belgium wa hu, wo France wa hu, wo Italy wa hu, wo South Africa wa hu, baby wo bia wa hu, wo Sweden, wo Australia, wo Denmark, baby wo bia twedi op ya wo so. Wo Nyankopon ni wo so. Na ni wo the whole every afifiti ase ekosi afina wie ye babia odi firi ase biara no ohunu no nnan ni hinta da ade bia ye ne busum biara no obetua aka obetua busum so ade biara yes betua busum so ade biara ti so wo bobra na dwene wo ye papa na wo mo mfa wo ni da bi to ma warning se otua kefiri afina fiti ase ko pema afina wie ye yes to ka sema cho Psalm 66
Psalm 66 verse 7 verse 7 no tie Bible was the odi to me edi hini da no owo amanama hu ani owo amama nyina ho dan ani the odi to me di dan hini da no hini da owo amanama hu ani owo amama nyina ho dan ani enti mama asutwifo ma wo ho so wo ye mansutwi ni ama ho so da bi wate obetime kun ti wona kaka bensam na we die mo hwe wani nsori dabi die wonu ansam fun na okeka body of an come amen hom ya dwen amen and then what do me no kwade da amen wani mra ho so amen na dia wo ya no eso akatua nam kwa mo ba yes so ni mu a me si bibia no ahinta o hinta dua che obi hu anyagopa hu yes ana tie me yie nsu ha tie ha yie boni nsuma dabi bibia ahinta bia mu nukura beda di yes ya wa man san come amen wakwa wa hye okunu wo problem ati wakwa nyima be hye obi ba hey henu anu tv no try na de why nye bienu ade so hinta da Luke 12 verse 2 Luke 12:2 tie bibi bia ni ho no a bibi bia ni wa eso akata yenyi so ana hinta bibienu ahinta wo hu yenhu da eti se ya show me see na zero me see ya se bibienu ahinta yenhu da dia ono ansa kan no the book of Matthew chapter 10:27 Matthew 10:27 was the me come chira mo esum no it was the ye kan no esum no mon kan han mo ye kan ham na de mo turu masum no na de tin asum no mon pa mon kan no identify eti mi jira mo identify mi jira radio TV so mi boda ro chairman senya se mun tian kwaje sam na na mun yan kuto ni nsade sasa na chi mate be wura so da baji ko sewasum gisra gitua na maboni adokro Ghana no dokro Ghana wura so da mu a emegudam wo nyina na megudam wo nyina amada ni Christian brother Christian sister adwama yom se pacha on pom ni on fam ba se nwa na Ghana about 7 o'clock they cross Ghana me boy fam ba se de enwa adwama yom se pacha body of an ka wo mi adwini eti nani wadom ne no nkwa dia yes the Proverbs ka se nyachro Proverbs chapter 28:13 Proverbs 28 verse 13 28:13 do kata na muna to so no eti se wo tie mi na nadwi twumfiri bone ho yes twumfiri bone ho tie Bible no do kata na muna to so no o kata na muna to so no kata na muna to so no onya prom se ni pa kuno o kata bone so onya prom da do kanu jai no na mo na dwei yo bagire mfum so atomo no mo sampa onfa bibie hinta creator no oni be hu ni mobo asam na ba wie wono no ho no no sampa ni wishe mi mfansie agene mfum so ato ni wishe no mfansie ono be hu ni mobo na dwama mfansie be hu ni mobo se gu mfansie be hu mobo makeups ena ma hihye nwi asamo be kone sensen ba wo se no wa ro jesi asensen ho obi miru oka so fon sen fa ho mo fa mesen ko se yeve ambe imano yesensen wo da no se yeve a be imano obade amane sen ka amen omi adwini amen to wase men ka sam wan chirawo 33 the book of Psalms Psalm 33 verse 13 into Oboade asam was the ready free so hwe onyankopon so free soro wo hwe yen ohunu nipa manyina o tritira bra no hwe asase so tifo nyina bia no hwe asase fo nyina obia ono onwunu won nyina akoma o hwe tichafuom o hwe aposfuom ohun onwuma nyina fuom o hwe asofukuom cheke difuom cheke ministers o cheke MPs ampa o cheke mayofo o cheke himfie yes oso o hwe obia yes oso o hwe ba bia ono onwunu won nyina akoma oso onimo bia akoma ono ohunu onwuma eno ohunu bia nso nwuma ha ho bia nwuma ohunu bia nwuma yes nani wadom ne no kwaje da amen oso ohunu bia nwuma Psalm 34:16 34 verse 16 was awrade any sa enemonyafo o post nani yadan esa enemonyafo nani sa ni boyefo so be show ma sia asase so shi ni boyefo ase wa asase so wow nani sa ni pa bone so hu se wa bra bona wodem unamu no teni na mu kra na bone nkwa na wodi a obe proud of yes
be proud of one ya be what of wo ya bi o one wo ya bi be kan wo a hwe adem papa na da utiri mi what for be what dem bone ensu yi Debida ensu yi Debbie sabre frame ebra no ko Fre ebra no ko 055 955 2686 055 955 2686 Fraposo no ni chichi nkomo na asem no asu yi Psalm 19 verse 12 Psalm 19 12 Psalm 19 verse 12 Psalm 19 verses number 12 verse number 12 the Bible I know who on kase den fun so they say obi tie mi sabre one wa check one hu on an fun so me boni Ahinta no no nkasa mpem nka ne boni Ahinta no fafiri me no nka nchi Nyankopon so mfemfiri na bo akwa ho ban na nka nchi Nyankopon se Oboade bo wakwa ho ban awa bo apayo boni ho boni ho na ansha me so na chi Nyankopon se pese oboni be hye so na ko fatemu abre hello pacho udi me be yakasa fere wadawro what said yeno kware mame ampa Oboade what said yeno kware mame ampa mitida yawe what said yeno kware mame ampa what said yeno kware mame ampa Oboade uba obomoko ni ba kwesi ba kupe aw papa kojo krom tadi kojo krom eba na me wonya men kan o na me wonya men ye yes hello nyago point travel no tun kwana mpata mesa pata libya ta yawe ata fo menina Oboade enkan ho o nshira mo so man no hwe so man no ndum ye no mo wayen amen aw wasem no eye de Oboade asem na de nyame asem a aw papa mi pese mi yese wo nenso wa mi eno because obeso yese mi a no se ne sro Oboade yese yohumi na fa sa na mu emfa mi videos ye na bia no a obra ma bre o ma se tremu amede na mo no de mi sia badwe man krofo atentamari papa mi slow jitete ye o branch ni bi wo manso yeah it will be biala o tin kwaji sem no your branch ni bi wo manso kojo kro manso your branch ni bi wo kojo kro manso say Oboade ado nye bi wo manso to bi biala o tin kwaji sem piti ben so nimbo baby biala o tin libya tapo kwaji sem biala no branch ni bi wo ben so kan say manso okay yeah manso ben kojo kro manso branch ni bi wo ye sumo on to bi biala o tin kwaji sem biala no okay sumni bi asuma Nyankopon ya adon ye do manso pens kojo krom okay ya Oboade ya wasi ya wa hwemo so na onyima kuma so ade ma wonka mo ma mi chi atakra de sofo pastor Oboade nsham bebre yeah hello pacho di baby agaza free eva so me kase kumase mi ti wadawruma we dia enyume de bi dana me se freno na ma bona bas na ma tiano so eda wasi yemfa abasu body ne mo Oboade na pacho di ni sei we so me de mami nyako Oboade nshira bebre ne kura me ba ho me ba kra se me ba papa bas me hu no anyway the auto for me Oboade me ba ye o mo se jise and o mo se jise me ko kuma se asore but na me ne wo nkomo serious bi pa but ye ne wo kuma se so for oh Antum krama na ya so krama ma bendusi a me de to ho a me hu se yeah Mentan tran kran sa o meeting kran so mentin kran ina mi ba me preach we we enwumre ya na dwu ya nya ye ko press ye pe me ko ba bi foforo tiji se bia wotum o ya bia wotum kran ye hunu se dawe na beba na Oboade aduma ya timeshia na o do pe fro ka sa Oboade a bia wo ufie no wa sorry ni side wa eni e wa to afum ebe sorry too kose ye pon anu afre wa na asem kono ti no muka che o se ka ko hu kumasi sofo a we dey wan say kumasi asofo be bregu kumasi e do wa bo ensa mo wa anya wi ye pon anu afre wa enu aja na ma di ama na de kudie nti a ba no
Oboade insha no yoso. Hello Pacho di me bia kasa free. Hello, because I feel because Pastor and friend Kwame. I'm with you. In that, what do you show? Amen. Oh, my power here. Papa, Mishania, we are bridging into yes, because Mishania ma, my other thing. Let me tell preacher. Muse. Oh, yeah, I'm Mr. Juma. Oboade insure. Oboade insure. That's no crunch. Oboade yoso. Onye wakoma so ade ma. Na obi biara wotie mi sabre nyi ntum se bibie no ahinta Oboade nti ade bia wo ye bi agya wa ye bi agya simple wa ye bi agya na creator ni nguni sampa wase sawadwere hello mpacho di be bia gasa free Baba me da because you kuma say you from Kwakwabe mitio Baba we the Oboade asipa na so no besa na ni adi amen you Oboade on pa se bitu pa ya be ni adi ni o kana so amen very good na we hit the way train is here na papa na me ya duma de kampana pawo so na wo ka tell na me di take amen na papa na me shira wa ho gase a wunya ya Oboade di na ni wo yeah wa bro what yeah na all this are mu ane ne se ya so chapa no ana na me sha ne di ya me ka so Oboade Israel o ma wo so because obi e me anya sa duma de no wa bless and correct Oboade Israel Oboade Israel kasipa so papa ke enya o TV na me e time you need time with TV na the ya no da dum ye mate and e but e di we gusu nti no mate obene beto why e say e na ye pe ye branches more than the way nti de e bari aduma ye ne on be kasa why yeah that's papa Oboade Israel mami ye yes pari obi do here no for time no adi edimo kan chemsi afore say I am for time no so first that that's no my every so all right hello Pacho di baby agasa free Papa Sarah. yeah where shalom I tell you, sure, for I need my son, we had the Magana mine. I mean Men do it, men still preaching there 2 years in me. and you would give in check The most important as of Kaina. Sure, for I need my son, we had the Magana. I mean And your future means that the Maya. so there was no crunch Oboade so also no more na timitu anamonsi hello Pacho di me bia gasa free Hello. mami Pacho di me bia gasa free Apostle Oboade Israel. When What's some power? What they do ye? Oboade Israel no more for them. And you want them more for them. I must be brave. Oboade Israel. Oboade Israel. Papa, the master mechanic says, "We never could be. Oh, yeah. Only them are from the end here to say the old boy sweet. Only them are from the way. Papa, or the news and up movie. We punish our plan. We have a plan. Obabe ya sade obi mo koka say be ma akwa na nya ne ba se tinga no odiro mo wo so say onya ne dey oh sorry if I say oh sorry ai omo mpa no man so fo aso nti down no huna na mo beto enyo bia na e wo timi fa pen chu sa na mo on pepe ni bi why so kwa so no man so fo na so fo ni kunu so kwa sorry if I say there be okay your money so far why if I show you this all kind
Yes, I come in the person me I send it to my Congo can't change Kuno. Monua Cobonus of Amania, Obiansuma. If I show you. That's your body and cow. Monum feel free, no one can free moon, Cobonus of Amania, Obemuno, and a mom bit. I found why. Somebody to me one among the enemies of Jamaica, yes, yet. Hello, Pachodi, maybe I can free. Papa Shalom. Yahweh, Shalom. Because I'm very nice. Obama, who Moses me. It's you. Papa, what a shout. Amen. No, no more quarantine. No, cause you can't quite answer no my. Amen. But, you also, if I had Juma, then for Bob Lapa. Amen. All right. Hello, Pachodi, maybe I can free. May you subang waji samsu. No TV set no adaroma. Mitio kasa. Hello, Pacho, good evening. May you so? Then Patronum say, is Mitio no asumbi hamwe na mpese bisa na me Patronum say me na me ni obabi ewo na me sakope mpabako mpembabako. Hello. Oh, kasa, what's what so here then? Na me see wo. Hello. Me kasa. Me see wo. na me na baby de tina me sa ko pe different girl me pe different girl na me tell say me ni na me pe me kwa mo girl enti e tina be kan say na be say my dad and ntinu me sorry me ka tell no like now on task me go for answer sugu mi suna da dia ma me tete say bia suno no sugu mi suna betimi aye bibia ma me na be o bibi dia be sam hoje vena wudwane Adentina ukotwa on ntro woni mi so ni obi wo ho ana mumie no wo say wankasa ware na won kwa ware ye no mpre na wo twe no atwe matro utwa matro tuba wale be wie na da wani dad mi ba to men Canada mi ni nsu nya hwe but wa mana wa ko hwe mana e bia sa brain mu no wa mana de nani abeto so na wa oyire no wa no but that do me why me tell na mo dis na mo me wale e ba me na me dey careful and do again as an konya another girl but do a guess huh emwa the book of Proverbs what was one nya obedi pa later no obabra wo hu ano be hye wo de be hye obi kwa bon ukofa ma mienu oba ba akokra wo hu anu ntimi nyanyansa kra nkoye ne ho ade o ma me jaro nsam na how many years ni o ma no ma me da eno achi oba tra na usogu na no yanko Proverbs ka asema che we fo aso tie na ko 626 Proverbs what you about jamanfo nti well say jamanfo na agbo no akopa ba jamanfo obari ma be di pa no sene ga no akofa no oye obi abrabofo no otimu o e won senti no ni ani ato so agi watum prekope awi ni o mobra leta bo se fe na oye den oba jamanfo nti obari ma di pa no sene be so be di pa no sene ada na obari ma obi yiri twinkwan ne boden no ware na timi ma obi yiri timi ya nkwan ma osa wate sankwan che uti free oba wa ye ne ho ade ho sro bebre twa free sa tebia Thessalonica chapter 4 verse 3 First Thessalonica so oba ware wasi suzo oba ware tie Bible no First Thessalonica chapter 4 verse 3 Bible ngasa yeto oba asem wose abrabo mu ahotie yeri Nyankopon pe ye Nyankopon hwe ne abrante ma hotiem awa hotiem se munyi mu fra dwomambom se twon fra dwomambom na mu huru sai na so ani abre se ofo so oba ware a obi obenya ono akesa na yere obenya wankasa wo yere awa hotiem eni diem nye sa kwa wesu timisraw uri se wo ye we akopa ko ware no feno na ga no so ajimi kakra
We saw upon we so parents was so good. But once a boy, no, and you no cry no catch you. Because I was your bape. That's a seven predia, as I won't uncle can also go. So can we trim fine you? A day no, you know, was a Gayam day. I just show, but I am just sharing answer with Bunquasia. Do so for the baby about man. You know, so for say, maybe I'm not give me a fine. Hello, Pacho, do you maybe I got free? What? Pacho, Jinaye, Wadaroma. Oh, got free. Udi, you maybe I got free. Oh, Abigail, Miss Online, Munya. You may have some free, you Wadaroma. Why? Hello, Pacho. I know you're for Jinasu. Hello, Pacho, do you maybe I got free? Line Jamu Keke. Hello, Yanko line 2. Hello, Pacho, di baby agasa free. Line 2 suko. Yanko. Line 1. Hello, Pacho, di baby agasa free. Mentun kaye. Low TV set no ada roma. Pacho, I from me desking me kasa fiesi. Eva. SC2. Me ti wada roma. Pacho me bitase. So obi ya boni na wuhu. Na ye bitase why na ya de no. Usu nim sa asema me be king. Omo hu se wo na waka e di problem beba. Obeka na wonka. Ebe depend boni ko. So I'm saying at the end, because it depend boni ko ama me sense topic no. It depend ye won ye maybe o no mo a e say o kama no kra no tibi ba no ye tibi di asem ye de atu yi ana we nso di ase ye wade bi o no mo a edi friend saying and papa mu betimi adan aba eno no mpanyimfo na o masote it depend why anya mi manchire mu ye pe ba fa mi fiti chan ya pe bo se fe no bi e we different way ade bi anu kwan say edi ebusuya we beba yetiwe yebo asu asuba yebo nyakopa ma ye warning so obi hia we asubo mu a na se bi wono ka kire yen a se subo no enyame na wadwa ni atoa me wadwa na toa creator no ana me bo na su ndi se subo mu nsam bi wono ntimi mpia abontere we dan ntimi mpia abontere because obadi no wadwa ni atoa no no aka na mfom so obi there's no need ebi wa back to no fa ka kire say ko na kokowe akoto yi ha ene yo boni bi won so a sa boni na nkasa no nipa na woni ne wo grudge na nkasa no ade na twam ebi we kom kra nipa na wu ukopeja bepe e di problem be bete woni wonya nkopon tam den asam eno so ye do teaching beto se nipa na ti ase ananka wo o tie free wanu ananka wo de ko or the code I feel like a friend in Madia, open a group will be the about Bouchikra Kunkra. Until be one more, I own young Pontamuasam. And you what dear said to Janet me a clear Moby, who had a son. A son will be a Moby, a son. Oh, and your Quambia soon as well, no being who is dear way, saying now you to a quack and so young correct. And you what dear was soon, dear, when you may be a bomb so a pie. Intimate church more. May the one topic but to me to one more. A bet you when we say, ha, the cock. Where San Yobi, where Moby didn't know her. Conchanto so. Do not be my son in my dao. And you want the Tiabusium. And to commit me a sea. A Catanadia. Hello, Pacho, di me be kasa free. Pacho, me kasa free Western region, Bonyele, half afternoon. Me ti wadaruma. Udi. Yo, dam Pacho, I'm doing no afi, and I'm really. Feature with my and I am the papa. Amen. They be am 30 was me. Me kaisa me ti was me chi, me ti was mesh. Ne akale bi am 19 me tuni ina guye. Am paso, sisi am guso a me follow me ti was me. And in room for some of the my dad, Thomas, papa. Ewo,
Psalm 34 verse 16. Okay. Me kai ho pa na me kai eye me de pa. Ma hu se se ne me nyina ma jan. Me di nyakopa chi nyakopon. Onyi na ne so efru me so da ase. Oboade insha bebre. Waka no Jude so chintade fin yamakekam in the book of Jude. Me pacho Jude 23. Was ebimonso. Was ebimonso. Muhum frijem. Ye hwimo mo frijem. Enye omonkwa. Ye enye sankrofo no nkwa. Ebimonso. Mumfasuro ehu omobo. So ehu omobo. Na montan intade a. Ye mprichiche nyankopɔ ya we ma. Se omomodi so metan intade a. Onam kekan agekam tintade Oboade me sewa. Uma me ye ka che se fe na katasia. Wakata ne wasie. Mompam ho sa wai. Mompam ho. Nyesem sabi mpredia sa mi preaching gensi da bi oba nkasa no sabi wankasa oba bitimi shata de bi na onu anyonko ba kra sabi na ne ho ye nahi edi ani na ye fa na aburo so atade tade utimi so ahya ma na aburo so na man bi kra ka wasem ye say afono wom ye fa ni ho hello pacho di me bi akasa free hello pastor Mami. Shalom. Yahweh, shalom. If I am not done, I can say your fan call barrier. Abraham, it's you, Wadaruma. Apostle, I say me here. And that's how we keep here. Lucro, Apostle, you have Nyama hinta dia dosu. Nyama hinta dia dosu. Yeah. Namo kwa jisem. And I'm standing on me. Amen. The moment bomb tires and met me, I bonina womb to say, dear Hamel, and Pai Bonian is a met me frame. Apostle and Patron was sent by police south. And Patron, as I met so awesome. Not many them have been all. I'm a many now back. My material was a mamma packing and yammy thing. Now, the person who was I say. The offering say you didn't come, I met me didn't come, and I say, I'm coming just over Quaquay on Wadi and as a commobium. They say, they are on what to say, and Colano. And now when he say by Prince of Aquay on Wadi, so what to say now? That you must say. My manager must say, but I. Hey, now it is a what to say, no, the bad day. I was saying, I mean, say a bonia. I be Nasa depend on Aquachim Brevi. They won't tell the water on said ya, O Mu Quasia. Now one trouble in him, name say, I dear on him so over one dear. And then Miss Sawa Daruma. But what the animal come out with Trimbomu. Now can one quite on one dear. What? So don't dear. Miss Sawa Yaquasia Bonu, name Mono, a bonimu feel and I with Timor. That was I don't know so do dear. Any from Papa Chino Timinias can call you 1 year. So I mean, over pass raise price as well. Confront Papa Mamis or Monteso. Simple. Bama open and no. Why? Consent to woman, why? Consent to woman. What is send me to the assembly? Why, when you know what is a media summer, bro? Why? Hello, Pachodi, maybe I got free. Yeah, also. Yes, sir. Cook in a family, Kaka Prince, and a glamour hotel. Me dear Wadaruma. Let's see out of more American Campbell with your Munina. Amojoso. Mechanical coach, your mommy. Yeah. Nadia Bono. It's a thing coming up. Be a great pretend to be a Nadia. So you are Motiano with you. Oh, Apostle, no, says, okay. Ever since mobile Fiania, who are so full of mobile chain. Or that's my full hour soon. But, like I said, Nickman Yamaboa. That's it. Of my company, I think I mean, on your cafe. I mean, and they preach cheaper, coming out of the whole gun and cat, TV stations in your uncle. That's could be a TV who send here. ABC kibitme ABC aboy abraba amen apostle nyame hira apostle pa nyame nyo kefe nyame odo a hye ma pa so fam wie pa on fa o so ma wie sin nyina nche wonka na yihu se nyima yi nyina ahinta na awrade hu ni nyina awrade on fa o so ma nipa yihu awrade na o me awrade apostle nyame hira me da wasi Oboade yo so nyo akoma so ade ma wai hello pacho di me bi agasa free. Hello.
Itie wada roma udi ni baby akasa free. Ata send the get me free I forgot. Chia gosu fu nyina. Okunye. Asempa ni nie nkwagisema ba ofi o. Afi maso jombi ayi ni jifuna. Masaya ya joma sana nyonya. Tekai wajikuku. Yaso abedini yawe wama. Ni yao dia fiko. Neste yaso abedino. Ahimu hino. Yawe wama o. Yao dia fiko. Oku obade shirao. Amen. Yeah, and the palm is a menu. Let me know Bible who you find your mind. Amen. What is yourself? And I'm also. Ama. Okay. When I am you, so I feel the boys. I say, in the America, I was nice. Amen. What is your media mechanic? The mechanic of what they are with. Mr. No Scriptural, when so new for Doom Quadrum, say, I'm from my yes, so you need to be to say, so it's not about the move on. But there's no Johnson. When she now no Johnson, when you are come so dear, my wife. Amen. 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 Hello, Patroni, maybe I got free. Also, shalom. Yahweh shalom, make you so bank, what you say so. Oboade looking at Winstrap. Which round, so, mammy? With you. Apostle, Oboade, oh, Biribiaa, who took Robium? You know, I'm crying, you put us in the crown put my traffic light. I will move the car way now back into Wayne train. I was not Kwanzaa. The day which my idea so Oboade, or the room was a Dipaka doing Yamazu. Technology you too but you create need. I know you have better technology so on a cassette here Yankopon. Or the internet or the network need or the social media but what you create how? I don't know what is no Casana Casacrano, Niamanshino. No one is idea me to me, Yaka crowd about the man, the pan on idea. Nani na ye because si nipa be ko jem dos to sempo anu anwea tie bi anyimi saa enso to be share brand no dey asomade aye dey enso to bi am trans social media nkeka kwasi asem a enso eso ye ade no me be ka no na Yankopon be nya do obo anu mpo anu anwea nya izo nya izo saa o sa wa market ntimi nkan na si nipa be ko jem ti sampo anu anwea asa ebi anyimi anso hello pa chodi be bia kasa free but free me rekojo free ajo kasa free me kasa free labadi pamwai chi labadi fo nyina mpache ya wensha wensha anso mami mpacho dia asembi na mpese me musa se mitie me be 2020 no na me share abayo bi na manage no nti me dinka ne ko na busian fo na na ne sembia na one ne start nti me hu ne mobo ne tinae na me ma ko hu ne me ma ne hu se me ne wo no mo Nefe ebe yewura 2023 2024 ye mu no o ka kire me say on to me name na bio nyame no nukure ne eye me ya kwa eye me ya ehye me say mo amagua ni nyina me de na to adwuma mu nyina aka afi ba ko pa obewie no a me ho kire me kakra no so ornament na bio enti insama na ni kwan say me ka kire no me ka kire ne say obebre ni ade Nanso echi no me ma ne ko wie ne na menu me ho na me se boni fa nti na mpese me ho se boni fa cha me stre no nyina nya me di me boni be che me ana se is a very go wie o yes okay asa ye mfe ni je nware oba o ye de odo na ware oba ene ye mfe ho bro so nware oba se ne ho no hwe obi wo no mu a yesi insuo fo bi na wuyi na hwe ne yesi wayi na wie no ne ho wo na no so ye dai ewo timi so bebre
So offers where you assembly through Mundia. No one know what the kind or yeah no dear. Man, no one got you and dinner chin fanco. Yes, I'm And you na be yet. Tinya be one man yaboteka crack. Was one and a mother who tuned in yet. Oh, what to an among bonny, Aquasia or dim. I won't pratching. And I'll say, yeah, ye swear, if you want your broken heart. A broken heart. But broken heart, the show the anguasia some one I can go. And then only a broba bruniasa. A bruniasa. When I be one now, body, the other Bruno Jan, you have one Bruno Pempro. Oh, because only Aquatraco used to be. Uncle, I know what dear. Oh, yeah, no idea, and Casabre and Casasimi, and Cabba Company for my Aquadan Prajas who your cabby. Never one man about why. Oh, and very young Waribana, any Joe Warimadia, when you imagine Malbry, who you over. Odo, you do idea. Hello, Pacho, did you be free? Hello? Yes, sir. I'm come on. And Council. That's what we have a idea. Oboade na dum yeguso. That's already a bit of kind of my deck. Emunia. That's all I now. Only this way, the Bonnie do a while. That's a car. And that's all car. Now, I would say, Bonnie do a while. Maybe you'll be the catcher or near Subuma. And you can say, yeah, or the back out of the canal. That is the thing with Saka Castle. So you do quite Subuma. Again, man, kind of bonus and your bonus. But your man said topic and why? What hear me? And the topic I'm preaching is a BBN Ahinta Oboade. It's the enemy for questions. I'm for beside your topic. So, the topic, maybe I topic, and I'll be some question. I don't have problem. I bet your topic, no. You say me trasemnitia. Me trasemnitia. Say me born food topic. To be a baby, remember church na a dragon a year topic na me exactly. Boy, menya majumasa. Meda wasi. Di asubo masa monko. Ah. We be come no yesofo. Ope mwai ope chodo. Yeah. Pe mwai bi. Me twa school fees why? Hello, Bachodi Bebega free. Hello. Topic can you see? The BN Ahinta Oboade. What topic now? And move no be canasem near the casa. Sawada Roma. I'm on say topic no. Both said David from Korea. Becca said, Papa. But so Becca. A friend saying, Bako Germany. Isaac Babe Chemacho say, Mommy and busy or topic and me and Yerano. First, then come here, no my church, but not shifted topic in the call. At this time, the topic in the down here come was a banner be woman ya pion kakra. Meaning you run betting me actually more. But I say, let me preach here. I'm a bape, being a preacher, my better, I'm a bape topic here. Just one minute, they are better. Bam. Hello. Hello, Papa. Good evening. Hey, Jozo. Papa, Pacho. Oboade show. Oh, shall we be a casa free? Pacho, because of this, right? It's you. Papa, I'm sure Pastor Mensa. Amen. 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 Oboade show must be my. Amen. I want some most. Would you make it? Amen. Mr. Rodriguez. Obama, I am Amam Ablen. Amen. I see. But the English are so much. To Kenny Paso. Any own bonus. Obey it. Yamupia. Oboade is Yana Papa. Amen. Bible says, I think of what I young couple and some arena. Oboade could almost walk on it. Don't always see. And I'm also Papa Miasof. Oh. I am also the that's it. I mean, she'll be my Oboade is yours, money. That's it. So I can't look great. But it should be great. But it should be Amen. Amen. Shout mommy. When should mommy? Shout mommy. The outro we say be a topic a question no be sir. A subomi and cap we no the book of the book of Matthew 3:1. Johanny. Also on now quiet Genesis 3:5. Matthew 3. And I'm in Pesa. In Pesa the topic no.
Matthew 3 verse 5. Jerusalem for. Was it Jerusalem for? You dear. Ni Jordan says. Woman free calling chain. Free call John the Baptist in chain. What kind of money my money and son why they? I mean to be Jewim. A bit person shifted topic, no. You know me, Hokora. There now so we got some mercy. And you ain't been Chiomuntum, ain't been Conco Boom, ain't been Yafi. The money the Babu in the big wow. Simple. Say the Banico Butu Akobom Pie, Obo Anna Shenesu. So be one Sabi or Kitam Bonnet. You never be on more, I could to a drop, and never be one more, but was what by your body of fro. It is a so free boninum to count the book of 1 John, chapter 1, verses number 6. Everywhere young cock, 18 young cock. Okay. 1 John chapter 1, verse number 8. Now we answer preach it down. Jabba preach, I mean, be a question time to all. And the anointing fish here, your Casanamenco. See a Cassian, ye need Bonia. Bible see a Cassian, ni Bonia. Near that day, near that I am. Not the Cranium, and the Cranium no crossing you. Now see a Kia bonnet, and I see a Kia bonnet, Chenwa. Or you're no call for not one you are trini. So dear body before your body be France, no Agobos. Hello, but you didn't free. Young woman, and the brother, I can't be with Kakrabi, young woman, would it, young cock? Shalom. 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 Yahweh Shalom. 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 Okunie. Asem paninio nkwajisema bafie. Asem paninio. Papa. Obaade ne edana se. Hey. Obaade nshiramo. Obaade nshiramo. Obaade nshiramo. Obibia otie Obaade nshira no. No Obaade nye obi adoma ne nkakaye hunu se. Ono ohuna die nyina no ni ma die nyina. Hey! Mediani brother PK. Mikasa free USA Georgia. Echia US for nyina. Me word Biribiaa. Obaade no montina. Amen. Shalom. Shalom. Yahweh Shalom. Michia US for nyina. Hello, but you baby Mikasa free. Apostle. Yes, sir. Good evening. Oboade ya we Israel. Amen. Me pacho pese me bisa se abofo nyame abofo. Omo te say. Hey, aseme na ma abofo ba asase so a eno so te say. Cause ana na say mi asofo no nyame bofo wontaban mi bofo wontaban mi taban e kwa bia so di be kunu nyame osman abofo ba asase so a omu wontaban mi say the Bible na church say na abofo tie no say nyame so mu asase so a say no mo tie that's it. But that's it. O question we be say asofo no omu se omu dan abofo no mu hiesie abofo no masa odi a kire dia na o bafo ba ku ni hu wa no ma yenyira be balance area o edi nyakopato de bi odi abofo ye no timi hinta nipa the book of Hebrews Oniado 13 Hebrews chapter 13. Bible Me pacho verse number 1. Was oniado entra hoda. Oniado entra hoda. Awo yenso. Mmoni mpaso. Eti awo yenso ye me ni mpaso aden. If say yeso. Obisi ye ni mu so aden. Ene bi mu nam. Ye abofo ahoho a. Eye abofo ahoho a. No wani ni so. Awu hunu se ogina wo ye abofo. Ebi ho hinta sa. Bounce that here no. Yeah. Ejinu obi wati bi shia do kitanta ba mi. Dabi. Nyango potimi ma obi timi dan no nipa no abegina o jense de be we na ogro. Wana me topic wa me person me timi preach me bo preaching no. Because nyango pa ma me warning because onim de odi asoma me niam be won mo a aso bebre tie mi wiansam bi di ye we. To bi onya quotation bi kakre bi won mo a say quotation na adepa na be ma nipa bi atwe no afri niam be no. Ono fa no akofa negative side no. No de akoye bone. Ube quotation obe quote na fe odi kansa mu anya de nam ne kwam a oba de awe hu ye mobo amen na so obi be ka se bo for fish ru asi kim
no si one in tabai na wo for ba ku gya oni say 90 ti no so odi bi hinta a bi mu dani ni pasa so said the beya of us was now no said your bewa onya wani ma so yen sori kwa so a obi anu meet bofo no hu one on one ade bi o se be produce ade internet da ba so obi dan no hu we bi gina won chan a na usuban no ebeda ne hu adie so odi na temu so ye de yo na yi ne hu adie ampa se wo kita suban bone ha hello bacho odi na bi agasa free. Hello, Apostle. Yes, sir. So. Apostle, I send beside me, person, me beside say, Yesha, you see, say, Ubron, my who say, we have bonnet for a bit is our home fee, any idea about some near dinner. Ube comes also no, Safono, among your beer, among pay. Ah, ye, a radiso MP. And not so no so among pechi o machiwa die bi eye de ye wurade achiwa die for Israel for mbokiti wiase no ebedu amaame ho abaabi no ebi mbe ye o madwen se o mesom nyankopon o mo nyankopon de ne mra ma o mo de nyankopon mra so die no e de besom on bosom njono be na jube ka setete de cramp wa de yira wa de fito abeba na da ho enya bosom na ahye no se wa de fito a mo ono di nyankopon ahye de so die no e no de worship so worship afasa ebo no so on etuba kom no wa fa nyankopon de kakra no afa the book of Isaiah akakra okay the book of Isaiah chapter we enko 28:14 yenko Isaiah chapter 28 ko the part of verse 13 was it enti awrade asam no etu check it say bo say obi obetumi afanya obesom bosom adano emrati amra to aduro the bible atoso obetumi akofa nsuma bi aba be di akire osi obefa awrade asam ni bi adano emrati amra ebeda no emrati amra asede ti asede di ono a asede ni bi etie nyankopon aha kakra wa fa nyankopon je kakra ho kakra anu afa ne je kakra amu akopi chirichiri die ni ba kopi chirichiri wabubuo ba un later na se amu ato fidiem beto se te fidiem to abia se wodi nyankopon asede ni su bi nu ofa bia be kan die nu nti papa da bi nyankopon ka jesu obedi mra nya so betum ba ko no I didn't know for to be you are then you ba shi so are then na botro mojo di oso be fo na num yes hello mpachodi be bia gasa free Mr. Oboade Elohim ya wo weda oti asifo Elohim ya wo ne buefu papa no wadwalai o san o di na adwuma na asankofo bi nsa dan anka wombre na womba meye womba kansa mpano wo be no anye asofu ni nyina mana esi akono foforo wona wole tonu nkutolo ton yesu moja prekese anu ni kurukuri wuhu powder and waji ya woni fie adana akonfufie mesi kwabena no tumi pop out ni ma yefufuro yinti wa bo Oboade Elohim ya wo wadwa na mum on pedo kraba kokura mpa be yire ni nti na wi yimbiri wasoma na akọ oku ajiman the originator de kwaku mesraw mamade chiro 70 ni asamno kakani pefe fatire wi asafe na nyina la no krabia lo beje die no woni dinu no bomade na kwaku bona sumame apostle wajatum ampa wachira epeje nkunimidie franka no woni na gane ni wi asafe na nyina echi egu abane kansa mpa no one tobi na so wodi won tobi seta ine dia dance se ne wasoma no o kanansa ne mama ya tonto boni nsuma apostle obi ama me di enim me di no ko adwuma mu ende edumi mi nde na fira sa me kwa asola na okaka che panyin de se me nde mi me adwuma obomodi na fira enyim edi no wonwe omo ma obotumi na fira de na aba kosiburi ni so de ne aba cut ni na bibi ni ba cut ni tirimu no ono na obafa no so steady one no de e different wo me pe ono wa ba wonche no be di nkomo office ankole ye dan kan ye wo mu nkonsa na so dem de boni nsuma ni nti no wa pentuma
Nintuma pa apostle Bonis Mampa Bibia Leye Bia Doctor Foya Winning. Into a softener what to turn one time. Oboade to so show. In some intimacy, and Yansa Saban, some would diffusu, ban some and the money in Pabuan. Oban, I mean, that. Obo select Apostle Philemon or quite man say, Lord, you are aware. On Chen Wood or Crabby Nebasa, Yan go baby. Mukum commander. Try and call it be pockets and as often as the originator in the Bible. Nakasa. Thank you. Congratulations of your body now. When you are Kumaswadi, Aquara Sound can be ordinary Quajumamu. Also, young Copamon non Oboade. Yes, who was some Kojadia boy when came mom. Hello, Patrick. Yes, sir. Me and Mika say, if I'm a Pasiamwa, because I'm from Kumasi. With the Anyaboni, may per Matthew 4 verse 8. Pachawada can Matthew 4 verse 8. Matthew 4:8. Come on. Matthew chapter 4. Verse number 8. Right. Obrosam fa ne bio. Obrosam fa ne bio. Eko be potenten so. Eko be potenten so. O chere no wiase ahini nyina. O chere wiase ahini nyina. Eni mo eni mo nyam. Boso e. A chere si. Asi. Ejese wo ha pa ne san. Eh? Can't was na mention na. Verse number 9. Boso e. O se ne se. Ano ya show me si aka chere ne se. O se so obakoto asore me nya. So obakoto asore mti o. Yes. Verse number 9. Also, say the Bonsam catch Mizia. So, Bakutu Soromia. No, your Mizia Bakutu, no Bonsam Nason, and come the Yerim in Abemano. And yes, to say, yes, Gajan say, Firo Satan, but you say, could say Radunya Copo, no, Kutona so Nasomono, and to minim the Orient film Yakamo. Mean to be one idea in Gia Divisas, I question. The Upabet Massa Babu. I come bear 10 minutes. Which me baby, why? Hello, Pacho, di maybe I can free. Hello. Good evening. Me Yusu. Yehovah Shirao. Oh, Shirao, so mami. For you now. And that's all for Moka. As I'm quite just having a children in the beer. Amen. I mean Shirao. Amen. And we meet you. That's it. Yeah. A boy, so. Amen. Name of such a free gunning. That's it. Okay. Some year were from be a pie. A man come. Amen. It will drink pie home a bonnet. No bosso. But ye free Bible. No say yes. I grew in the media. Because me young who she. Me that's to say. We high no. I'm such a feel. That's about the insurance baby. I'm send there some no kind and find them by Bussy. No moon. The quaternos of maintaining by Musa, dear, but quaternos of Benet me both and a person who no cry. I am passable fool. Number for wounds, sir, and pass on you. Oh, what for the idea? What for this? And he has some grand way. I saw for me with 18 members. And the also for so many points. Also, what if it is so for you? Some of who no me we our Crubenzo. In the Mumpo, I was a year. I do a course a year. And I didn't so for say Jimmy Sass. The one who is the Bob for Ben Hebrews 1. Hebrews chapter 1. Verse number 7. Hebrews 1:7. Now above one who dear. Or say above one who dear. Or say. Or an above one from an above one from and now soon Foja from some Foja from he don't go we are one from a woo. And there are some granny. Well, I saw a different in the software. I know the baby Samuel. What for yes way? I saw my cup of way. Almost see me, almost your money. Much the best of the oh, yeah, no Bible continue and you have to manage software. I see your quite my teacher software. Okay, can some we say, yeah, in my ebony and family. Eh? I will come off way. Hey, some cry. I'm just the sound my jeans about you.
Say Nyankopɔn abɛsi o ma yie. Say bɔfo bi awudi no. Obashasi. Ah, we be akwankyerɛ. Say hwan na bɛkɔ yie ni bi. Nyankopɔn sɛ obi a ɔbɛbɔ nso bi obɛhyira. Ɔmɛgyere saa. Wɔyɛ saa sɛ ɔkɔbɔfo ayi no. Saa pɛpɛpɛ bɛ sɛ gyere saa. No awa gye nso abɔdeɛ. Ɛni asɛm kurɛ. Kyɛkyɛ fo bɛn kura no. Ah. Kɔbɔfo. Na wo kɔm bɛso sɛn. Abɔfo awo na. Basa ya hwene ya be adwene wa ye nya ni gonyo party. Hello Pachodi baby agasa free why. Agwala besi asem no kra. Abesi ye mo me mpo waji. Agwa so de betwa to yi. Enya ofo ye. Enya kra. Osofo be de kasa asem kire memma wi. Se bofo pa na yi. Na bofo gonyo party. Na bofo omusi onwen. Na pa. When the guy no be say question no. Say ne so for no be say ya. Ke so di quotation 3 pe. Piu. But enyawe. Yes. E obi no aka. Na so ye obi a okoye bofo yi a. Omra. The yeva babu ni mwa. There is sound what James Wabodi was saw them say heavy a year near invite no. Omo is an on Vanco. Yango Poji James Olivia, Sikasa, Abofuni dear was Rono. I see a sense and Abekan Ghana. Auntie, Miss Omjin is some working, but according to somebody James Wabodi was what them say. Yasin a year of heaven. Son of Abeka. Bofo be no wu a moko na yi ho esoro no bia mu dada ni pasa ade na quotation akwe be ka se no wan kan ntem no mapo ansa no be ka we ese ke pie beginning no na quotation su on kra me tam na so me pa cho me na me ne da fo e da TV ni so 020 7211 337 and answer 0242 327172. And a damidina seno. It will be answer. Boxing a meboa could be out of gloves and shamansa. Some men call America, Namen call Brudi La Hoya, near his comedian Ghana Memano. Namida one I saw my son, because the preacher me preaching over TV, a fat or Sabema FM. A fat or Sabema FM watchmas mancasi, and in Patamina. Na misti region in Patemo. Esanfa Akonoba FM. O Sunyane. Esanfa Arise FM. Ewo tu praso. Oba de nchira aboafo a eboa me man betra TV ni so. Na o ma kwan so my fa stations a wodo no. Esanam akoma danso. Plus FM. Enam ho nyina. Oba de nchira aboafo. Amen. No nhyira metiefo ye mesro ba den sa sem na ba wo nkyɛn no sro ba de sɛ mesro menya hunu sɛ bibia me ye bia no ehinta we de boa me o mmerɛ yim simple ye de a wakyɛw so be jelu tika kyɛ sɛ odi fo so o pa ne kyɛw ase no bia kokɔtɔ so odi fo so asɛm ka no to stress omo agin sachira simple enye tintintinti wom na de oye de wahunu ana nsabon ni bim nti we ami yesu ya bon da bia nsam na hwe ni de wu mu o se abodom kuma no ana se bobeturo no timesro asam na ba wie ye yankwa Christians 12 verse number 13. Abonengasa. Asem na wiye. Ntimi de asem nyina ba wiye. De yati nyina ne se. De yati nyina ne se. So nyankopon. So nyankopon. Na de ne mna nsam so. Na de ne mna nsam so. Na ye ni pe nyina asade. Na ye ni pe nyina asade. Na ne ye nyina. Na ye nyina. Elo nyankopon be botamu. Nyankopon be botamu. Ya hinta nyina so. Ya hinta nyina. Papa. Say papa. Boni o. Be bu aten. Pastor so nyanko.
Papa body shall be Biribiaa, and there are some so ya win shroud. Yadasi papa said be a Biribiaa no body falso sacra titru my buno. What in shroud? It was your for some nabeyo, some not toho. Yet anywhere when hinta. And I say swakata, our body in any some number of water. So you made him way and quite some. Screen so. Na emwebi ode be support to Jumedi misraw fa support to wate ade food ya pane piano ene nipa bebre ye the friend nyeme bi amfaso bi ani so a emwa nipa obabi nso onyaboafo ti sa wonso so Jumedi etise mu a oboade onhwe wo sa kwa debi enti misraw itwe bi nso ahwe screen so apostle number no eye 0242327172 anase 0207211337 any number no emwebi ode be support to be a misraw fa support to hwe screen so na fa number no living yawe your branches bebrebe ewi ade be go screen so branches no edoso emu me kai na maka kire e friend say enu anum wo western region say asafuni bi apie ewo wasa manso eye train line your police station echi pe wasa manso train line police station echi pe ewo western region with nya 0247 406690 and as a number bia we hu eye skin so fry be direct we di wakoho na me kai eye esujaman fo so say eye enum ye wo amanfrum enum ye wo amanfrum Mr. Duama fi ho eho na yesomo frɛ na me de be na woni yen entugidie anamon Oboade nhyiraw na onye okese sa Biribiaa no wo hwe nkwagisam omodi aso be follow Apostle Kwajiman e wo Facebook, YouTube, TikTok, all in the name of Apostle Okun Ajiman. Na shani so say abonifo bebre abamu a wono mudi ya papa ne din ni mfoni oma cloni e di boni misra obi send you number and as obi send you message bi say e na e friend say e di ni ba Apostle Kwajiman e na send iska we fa koma enyanka fie na Oboade nhyira me no be enye no kore Apostle oni sadaje no mpo na be text you message bi oni sadaje mo bi nadaw sanse ni babonifo abam bebre a ombe so mo say adwuma no Oboade nhyira no nyo kese na Biribiaa no follow enkwagisam and your life will never be the same. Oboade nhyira papa yeda say everybody awase sabre branch apie wanum asuoja di ebi so ben boso di kronkro na ebe won yin Oboade adumo a eba campaign for me say aho di wa west kuma ben enum lai we bibia to sen na yo onyina betimi aba enum branch Oboade awe nhyira bebre amen bia awo bia so apesa safuni bia awo bia no fa won ya ambassador obakofo ekumu no amansa awie to Oboade awe emfa so na nkwagisam ne endru ba bibia awo no ye wa famu de na Oboade so mpeja ne santos afi aduma kwa adu asam na ba wie sro Oboade ngosra sem raus amen yakobo mpai amatiefo ni wona so yemu ne wona anso yemu nyina asam no enwura fidue bia mu amen na ahudie no ogie enso nyi akiri bi biara wase ne bre etie preaching biara obiada no so Oboade insano imade ba ko na mesre se umia je sachira promo ankwaje na be yodi na zre mezi eduna mesede ma yawo sa amen amen Oboade inshallah bye bye. So Greater Accra region na wo pesa woni living ya we asafo etugidi anamo a enno ahodo asafo ni bi ewo nie awo hye enya market ehɔ ne headquarters no afenso ye wo malam pokuase midie domi kwabenya La Paz Dansuma Glefe Yellow House Odoko